iga bagam baganago makka aywa na lim madina wonni kun as-sabiqun al-awwalun kurebe ganya makka wasayen kan himmin ga nyoro kenga parce que atta ko tengeni itogonun tabana aha ijamunun tabana kun jamunni as-sabiqun al-awwalun himmin ga kure sunya makka wasayen kan ti samana hanahanan الله ورد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ما عنكم تسرع بسم الله إقرأ جهادنا تي نابرنا أدي من ينكننا الله تعالى دينا مرغي كلني ati kungo kutigana ati ngoye mungatigana awa igara fare mawla mini ira kahuduya ira dema kuni al ansar madinanko ulaika ati bagambagana ko yemmuku ado awa ansar nuku ku yugonu awliya wa badin kwani yugo besanunga me demandendi aro kiyewutiyendi nagawna ona medema kunu muhajirin yananga kunani ansarin ade kebira medema de ngodo menaga kuna lemba ngodo menaga kewuti ngodo menaga ona me khiyamuto kuna anni ansarin ya kunani muhajirin yede wa kebira aw kam wadi yi medema na kemo wadi wo me khiyamuto no kemo wadi alla farengara ando himbe nyambani parce que kemo be mo yugo alla fa sallallahu alaihi wasallam mo yugo joppa mare magundi kemma ino nan kaso ama josere suma jo pakane hina mukebe ndari iri togo madina allah faran wuda salama kun kanema kebirenga anamma andu madina ngenyu ya mare me wakene mare magunga sade ando himbe ga sare bakando bane di ago ngunan gaci bane ke mare magu acce ni gan koto kenga manan sudi ango mana to manan sudi baga Allah farenti keni nge mare menga Allah farenti ke sabuda mo gina ngoni ya ambanu ngede kiya sabune sisa wodnoade sisa ngawali dibungo mare ma wollo na ido menaga serungo mare ma wollo na ido menaga Allah farenga na jopa notara tilengi ti jimilazi Allah faram plan jopa plan ni jamane ke plan international aw mare ma gollo no lemundo menaga nambu Hollande nambu Belgique kita akhibi haki Allah faram plan jopa salama plan jopa andanya nyam woni na ko rengene ho ga hinne killeya demande kille kharinya kille salama plan jopa وبالأسف إسلام نوم برات يهرات يريدوا وراء الله لا وراء كواتي أيام بايغاري كبرنا تكوننا ميقيمتو أنسرنغا و مكة أغامري هر إسلامين غني تقيوتي انتغارو مينغا ميديمان انتغارو مينغا الله فارنغا رانهمي واخبانغا يريم مدين agan tar qablay kebirenga tando kingena medde mana ando kingena meqe mutun donc islam ko wati go dangi kemodi bismillah walladhina atiyam mubinu kunga tongondi iga mabagam bagana ko hina amanya gilli harbane gawo angun dangani gilli besil magun harbane taro mena hari ga islam ko mari hina harban taro mena yani hari annaka mun qanima ni honta kinniya miga bagam bagana wa basana ke kotanga islam ko timmante ashar tinyani annan diga Allah faran tatte madina ke kotanga angati ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah anga su dabarni banga diga Allah faran tatte madina kem palle ke yewten dano islam nun naga de manden tagaro menaga kanima takken tagaro menaga
adangi yime annaga mundi badr kota honu ni kahirun dino islam aguntenni ikara karamo be Allah wala gamin yani ikara kahiriya bismillah nka indaga dema dinan din kebrina qari dema kafirun kamma yon ka har kay min kangu kendi de maganda indaga dema mundu saru kamma aywa mithaqun laydun wangundu kun kahirun naga adu aga awa adi daga na kebira khara kun to no de ke ko danga kahiril laydu Allah ra ken qotondi islami bagam bagana umbali ndiye mandenga kahirun binu go tagendi laydu ngo agaro menaga on tanga jena on tanga jalle madde mana aywa bagam bagana umbali ko ngade kharo de nga kahirun nga khari de nga kun kahirun gandai khari to ko maga kunna basiya be kunna laydun timman himbe ga islam non naga islam ma gol laydun wani ken ko tanga annam bugan karan Allah faran tati anga makenya ga khari de ma kahiri kutunga laydun ga wagaro kahirun benu naga khari to ko maga bismillah Allah taala Allah ni dokuran dananga ti honga ago ken gollini ara ke ko ke wati na bagam bagan na ko to yen ko na ko nanti shay'un ahammiya an tasruna halaki ko dan o ke qarna ken ta gollini aya be gara ki tengirndi a worni ke sura yimela garuma inshallah wama allati nyeni nga allati bi qur'ana de asunta nyana de ay o ke qarna a gollen ta kanu qadi islam min tay mi islam to kahir ma qari bagam bagam na hunna nya sharti nga islam a undi ken ta kanu qari ko ke mo bismillah adi yammu benu kunga kafirawo adi kafirun nugonu iyani mi qabbe sanunga iyana mi de mana iyana mi qiyawtun nganna udullengi ya qiyawtun ta islam do kahirina ga hari gindai amma gani man pawa gani man pimbe gani aga makenya de aga islaminun besi me na kahirunu kuni togono aga makenya de takun fitnatun adi jarabi wonyana munyendi ken qorenni arabbono ni wonyana munyendi ken qorenni de ke ga manya doron kahira on hanka kitana islama on wallahu bila kenya yenya na hanka bakidi إلا تفعلوه ما أجر كنيا ما كنيا سوء أجر بيان قرن بسم الله والذين يم بينو كونغا توني إيغا بغام بغناو إيغا الجهاد يا الله تعالى كلني كي هندقو من نغامني digan kase yugo koni sisa akonen sage ke mendi de ay intabana yere kallen ni ani fasangon ta kon koni doru kallen ni kite yugo jongini ya aga ni me konsudi ara kenya koni wo ke kallen ni ani fasangon ta kon koni bana ke gama koni sereni wonati qur'ana ime digamu na digambane ko nan sagai na ni hari wuci ne manya arabun kadne ndi kembe konteni ay koni mun tabana suge ngandai nan sage digambani nga nani tankarage betinta ido menaga balagu mumma anda anse maso bo nasrun ka hana gandai haqqi wono nanya maknya kin anse maso ara ke ko sisa walladina amanu wa hajaru ayga sagari antaho baka me digamun koni men tabana hana ke koni nanti iyani me wa kita kallake konni ni tigatai kibran qur'ana akiyante o kambanga botentai walladhina yamubinu amanu kunga tungundi wa hajaru iga bagam baganahu iga jihadinya Allah ta'ala killinni ngokuti gana ado yamubinu ga iga farendo imukunkahu iga idema kumangu tosuru kutigitigi ulainga kumangu tosuru hum kutigitigi kwa toni tundana
tungu ni me goni tungu ni me ngane mu'mina mun tungu ken ko ay lahum maghfiratun ati qafari wa kudangani ado warjagami dangani ken warjage qoreni arukin qafari qoreni wa kibringa dan fara betna gawono himbe ga dangi ken himbe nu gara hijra nya nan sami hudaybiya sinen kane Allah faringa to umra be nya na aru sahaba nu gari do makka na ken kane wo yere kallege wo kibringa annaka min ken muhajirin su hudaybiya kane hudaybiya halle akoni ganya fatihin kane kensu basa kota nu kun koto meya hudaybiya kane kendani hinnan koto mo siri yo kendangi halle a newe ni warani kebira himbe nu gara wutu yimbe goren kama awa kebira nga kungo kamuni mo siri bismillah walladhina atiyam binu kunga tungunni aywa ku halle wodni kur as-sabiquna al-awwalun samana hananu ar as-sabiqun at-taliyin samana hillandinu bati ku halle himbinu hanaga tungondi iga bagambana iga jihadinya kapa an kumpananuya kuma an kuto siro kun kana ga yugo ayuhal muhajirun wal ansar an kumpananu binu gono o gani ga tan kunni me ke diga me ko halle himbe gandari ko de biya kanira halle aga di qani me demandendi me kiyewtiendi bismillah kewra aya lagade aya be gari keta na abuno bokinya hage Allah ti sumpo dun konunga kunyugonu awla iyam paulanta ti goy kiyewtiendi Allah ta'ala kitabendi lahul mahfuz di kewadi inna Allah ta'ala tuwana nyani to honsu ko mantenga honsu ri wakati ade ara ke kina ga kem pakati ngono mi awalla hil mahfuz ni de golle lagar ni kya kam kebire nga keta alla farenga ga nya wari bani nani sumpunta garo menaga aganta me ke ngutun ken sabura kare bagam na gumbalagu nani islami nyani ken takiye wuten ngalla agaro menaga nani sumpunga agaro menaga kibira manin to sisa kiye wutendi islamago anda kun talle ma gasu islami dinan ni bani aga su hore aywa kana buno awa ne gamundi awa sumpunga gado menaga ma yani mpawani le menyeni nkinani nyakenyeni ado himbe go kugo himbe sar ado kindalle munduru aywa atu himbe kara himbe kane kindalle munduru nga igo monya me satenga kebire nga kuga ndakura kebire ko me kemutu o keda hilla gari kay ba ko mo yadi to ke famu ne ke famu بسم الله براءة سورة التوبة نعم كي سورة التوبة مدينة سورة نيواني أقول لهم بقبني شريعة دبريني سورة لغرو بنيغا ينقال لفارينها كي سورة نايويا بخاري كي واهلنا الإمام بكى براء بن عزيز مغا ti sura lagare be ga yanka qur'ana di kenni bara'atu yayi ibn kathir wa kunni aywa ku sura nu ke sura ayim panan yanka Allah farin kama asaga wati baka tabuku kurenga ada abubakar nya kanan kinga andiga hiji ti sirun islaminunga
aga sage bira kebe ati aliyu ndiga da batte kenni diga men kinyandi abubakar ya hijun kana ngenga nga kenna ike diga kan kinyanda nanga tengure ni anya hijra sine kabundi alla farembu kesine bane ya na kenna ya arabun pinne uketa ni jonko rom kahana ya kebrenga akunya kan konni kes ke gajange ya kan konnadi basanya tawya qotendi digarana latu aga tuino ko ke qari arabun muni he qadi bo haramur mun yimme surum pakaren tagu keta sere gabe bara digana nema nyimme lungen sabuda anya jarabi qore islamin kama aywa na khalasiyam mun bangandi na munahagun qahna bangandi kebre ngana sura ke hay la muri qoro hilawai aso tigini kunya kama anganda kumpili do kutunga ramewre kunni mania na salama gon golli mo bangandi odo hilla kapanu ado islamin ndo kitabi ganko ke jamani ni osda na islamia kebra islamin ndo gande kana ngoma ido kitabi ganko golli qammo yahudi ando nasara ido hilla kapanu gollin qammo aw kenya ga konoda aha oti islam jamani ngure hiti osunya islamia kenni mohali parce kan hillo ay allah ma jahannaba arjanna allah wa konni ampun aya bani ya osuran tanya islamia bo kebra himbe garanta ya na mohali mundu kenni mohali ngi bra islamin do kahirin gollin qammo aw kenya ga konoda aywa awa konno daga bira kebe alla farin gati indiga tabuk aywa serunyi kammo kem pakati akinya ga konno da diga ngabe wadi nka sura ke tugunu ku hilla kama mo sir kinya sabuni lahidunu benu ngawo islamin do kahirun naga aw kum mo konni na kem pakai aw konni yirigi halle filla kapana maga diga hiji aw konni awa min jambe siyem maga war islam do kahirina aywa aw konni ga annaga muni na lasili nyugo tagundi kitabi ganko benu ga wono arabunu nyimme hangungen kama kebirenga kun kiten kammoy aw kinya ga konni makka do madina aw kinya ga konni islam jamanen kutendi aw kinya ga konni wodi raw golino do me nan sembeti kella selluya basan huggabe ni alla farendo kahirun naga lillahi dununga koy anyado kitabi gankon naga kare lillahi dununga ga hillaka panun di qallun gurja ikahu yahudiya nga tagabe na alla faren gaja na islamin gaja yahudiya jama gabe qawno qum banu nadiri banu qurayza banu qayniqa kun qara alla faren la hidun gurja tagabe nan ka ho hilla kapanunga na alla faren kaja kebirenga hintu aku hiti qari islamin nan to ando kella hirun dabbe ga me kitendi basa i me ya holona gurya kibra sura ke se kem pakadinga kella hirin dambe islamin na kun togono ina kungara ina serkatiya na qurandi o bugadi aha basana mankaye nganda giri irni ti to ko anjambe na togo igiyani jambantonga bokiya sabuni awa konni nan dillahi dun tano me demanden tano musalahan tano dundenga kun tano kebrenga yokoni wo wuchekinni ya kengo wasena qasu nagati ngo kem wuche no gondi ini adamare mun gollun dabari kebrenga intagas ken no gondi himbe ganda ina himbe famu kendi o musalahango kedi ina kenda bari o kebda sura ngo famini kundiya awre ayonu benunga wadi donc ti aw nyana komi mo be gallanda de ay arani mo yuwa wono kahirnu nyime allah dum bonondi yahudiyan do lahidum bonondi tagabe bo kem bagada allah ra qurandi ago kemo wodi lahidum tagado menaga be kutun qalle aw kinya ko ni
anta kitabe ngotunu na qur'ana wotunu na kun ayanu koni na de kebre ngal lahidun taslam do kahiri na asu gurjanten ni aro kunda bugulla ala asas an ken konni nan saw mani kama an sembele mani na ken konni o ku ayanu ga sembe himbe kemme ngandayno kebre ngal ken kite wanda kemme gantano kebre ngal lahidun muslimin do kahiri na awa ngar da kunya na dome na ni hajun tabon lahidun tano ken bane atla karna koy lahidu gurjanu lahidu kan tano ka kebrenga mannano kebrenga me gajangi ngono qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir kata lahidu kata ayal lagaruna qarayum ngaja igama to ngondi allai aru lagara ko tanga awa konni diga men kutendi wala lahidu gurjan kebrenga awo kulnya ga konni na ya ga ko ampungu tampille ayai kitabi ganko hommugonto benu gawi maga alla wa subbangani kun ayanu di himbe gawi no gondi jambando dabarenga wa subbangani kun ayanu no gondi mode be gawi maga kata islaminu wa subbangani kun ayanu no gondi kengana nyime oti sura ke tintintengo hi qoru hilya kama aku ten sura kunya bate banen ken maniya aywa bira kebe alla farengati ondiga rumi gajangenga kenda ni islaminu inye kamo kendi aw kun ko noda yokoto honu wono kuma hinya hane honu wono kuma diga yime aw kon ke bodi isaqalitum honu kun koto diga sanka tikita kan dendiga honu no kuma diga yimbe honu no kunda hingradi tanga ma katakane o kinya ga konni kin na buno a warni kata munahagan kai na koy nan di munahaganu masiban suqemba islamin kam makini munahaganu yi kinda munahaga on killun konni na annonen gaben konni iga himbe na islamin wonna kunya ga konni amma sutura suto munahagenda Allah subhanahu wa ta'ala magara farasa ke soradi amma ho to isonno mendi Allah subhanahu wa ta'ala magara kensu yaga koni ke soradi agara koni mo bedi islami sire aw qornanda aw bangenanda Allah wan kitten saka munahagen kam mantate basa aw himbe konni kende sire kina ta manjenga anga kamantu atogodro na wututi togne awa qur'ani ni mogobe Allah an kiten saka serenga na di hulani angani munahagani kebrenga aw sura ke kuten sunyana kinya ga konni na wutu walau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk ma gawtini la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an tuqatta'na wallahu alim hakim nawtu gilli no mayre awa yaga konni kedi kiyan sabuni ke sora honu wa qilli ti alfadha ti ya gundana basara munahadun gundo su farasani ya gundi Sa'id ibn Jubair radhiyallahu anhu atingra ibn Abbas atirni bara'a soranga atinda ya gundana kewa jibba sanga na wari an nara no wonni an ganyi wato Allah wotini wa minhum himmenu go kundu kun kani yugoy himmenu go kundu kun kani yugoy himmenu go kundu kun kani yugoy muna basa ta lagarunga hatta khifuna alla tad'a minhum ahadan ti sura ke lagaru o yimme kanu goy o kanu basa ay ko na ko mo be kunike wori sere to kono ana ko na jukunu be ko ni ke go sere be de kenni yugoy Abdullah ibn Abbas to kanu agama to kundu sa magaro sunya munahide mahallu shahid على تلك الفاضحة
ken sura ya gundana wa kibra honu waqili al-fatiha hudhaifa bin yaman ati an kun ngotu ni keda ti tubun sura ti yanga ngata en sura nyani ken wurin ken kani ato nyugo suratul azab na sabunya ikunga ndake men ko sahabu nganda ke men ko ti sawra nyani maka ti wallahi ma tarakat ahada min almunafiqina illa nala minhu yubata sura ke amma munafiqo ma agran saran kinanga andan saran kitadi bati gunya qilli ti yanga katandana kebre ngana sura ke hay basmala antay bismillahir rahmanir rahim kum sura kutu kebre ngana kumu onu hay awanna ga hamundi na koyi na kaccen kutu munahaqa on kacce na sanke besu jondi na kaccen kutu lahidu nyengen to benu gono asuka mandem buno na kaccen kutu makka yirgi halle kahiri ma diga fi diga heji o diga kutu ngena di o ke sabda basmala ganta di agundo nyugoni ke wasa ibn abbas wotu ningira ali ibn abi talib tirndi mani sabura igama basmalan sahabaratu di ati ali yatinda karramallahu wajhahu ati bismillahir rahmanir rahim ken wureni duntinga gunyi aywa bara'atu ka ayankati ka hanyi duntinga guntadi kebirenga munasaba nyani diga men do himbe go gemme aro kinyan to kinime anga di bismillahir rahmanir rahim anga warna himbe ko ado ke gamanya bane wotu nan sahe maso kebirenga anta ko ne qur'ana li tan sahe maso ay wa qur'ana alla kitabini ayana to himbe sirenga kiya sawuni sufyana kanya ko ni ibn uyayna ati bismillahir rahmanir rahim masahe ke sura yim panangundi basa bismillah ko nen hinneni bo hinneni dundenga ko ke sura kay yanka munahaginu ado kaha dundenga ko ta munahagin bidi anta kaha bidi angana diga min goni ka homme ke sura goni aywa kebe gani aywa jama qori karagandinga iburundenga o islama on gurujanden kanne maga ada kunya wutuni kinoya bay jama qoru karagi ya burundengo islama on kanne maga na bonondi karagandini ko yekeni mona hagenunga wa kunya masibanna qoto illa kapanunga iyan qoto kitabiyya dun konunga yahudi ando nasara ke sura ke ko ndi walangala ni hesu ko di anya andai i here buren kiye allah ka kembe gani misiren ila kenyi menya sonkanga li takhribi wa tadmiri ba islama umma angati misire bane allah kan pako aha o munagan da ke famu wa daiman ikun golleni yukhadi'un Allah wallah in Allah jamana waqt on diga salli di bati amani mi himbe ga lodo wani no wakoni miside ni Allah kanga basin tari wani men riketa kiya sabu ira Allah kan tigi ison kanga urondo ke wo misirendi daiman wo misirendi nga Allah sagonta konnino Allah sagonta nyanano iranya maniya na fitina ngara islamin do menaga na islamin unkara iddebu imisiru ijama ka hudingranu ina kensu diga men konni mani minna ina gemmenya na minna ina herenya na minna ira no gobe siginde tim miside baze watu kenna ndara islamin ummaga ina diga no bane wo hesren annamu a inyurono de inyi bakade idiga doro de ndai misire ndewa kuna islami sege sege ndaro misire
وكبرنا إذا كد دباري نات تغنقري تيم مسيري nga Allah ra tغنقري تيم مسجد الضرار كبرا كسورة دي الله آيانون نغتي ينقندين كن قبارين دي جا يهوديان بريني جا منافقين بريني والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل آية نكون نغتي قري أمن يمي ما الله فارنغو صحابا قلي انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدموه وحرقوه آية نكون نغتي قوني من وغاتي بي الله رمسيري كي قبارنكو إذا أسرين هم بيقان مغانا كنكو آية نغتي آية وني من الله فارنغو صحابا قلي kadiga katta ke miside jaja adun konun kamanan tunyangundia kadiga guruya na yimbele misire nyadi na hon to ngre misire kenta sendinde ay misire no dun ko nyana misire senu na to ngre misire kenta yana misire ngade himini wo misire no ni kunyana misire nyana misire donc gillire ora tu nan dillengira he islama buru islamu munahagenu igo misire nyana sonkay iwa nyana kalanginga na nyabba penga na kriti misire nga lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim igo himbeino kebrenga kengande hosreyi kengina kelli misire kenga ne hogurey kina tomba kam sidi kebrenga ida miside ki guruja wa kafa Allahu al-islam wal muslimina sharrahum wa kaydahum wa khubsahum wa fadahahum ila yawm ad-din Allah qosagaro islaminun do itoran naga ibonen naga idabaren naga ni yagunta ko be godi bate malagra kota on ke sura wo munagam pinsu koni ja harim misire dabare ni golle goy misire ni alla kanye ga misire ni be ga wan gondi de al madmun o golle gi yakam ila lengima hiwara lengima hibira أنا أقول نصابا نقول نصابا أنا القرآن الترنكا أو هونسو يا أخوان عند هونسو هو عند تقهلي digo liyo misire ngani digo liyo Allah kayani kenta ngana misire ngade kenta ngana Allah kangade to kon koni misire ngana ya Allah kanga ma Allah dun ko nunya ga warade kenya wayna Allah kan anda krim misire Allah dun ke gantadi Allah kahi ke jobe gili Allah faran kiyeni aw hinna lengi anyamo dina ken kota karanganu ke basmalam pimbalagu diga mu gabu wadi ke fanni dun gondo menaga ko hayra himbe ko sisan keni bani ayu woni ida usmana tirni radiyallahu anhu abegara gapen ka humame ayo ati ida simma nanti lamfali yuwani yani o hayga bu sura be sisa ira simma ken yuwani basa inu hon sumbana ke onda digaro ken gille aken o kapal lamfali ya sura gillu nyeri wotimmene tikenga digan sikandi wono awaken no gara hebe ko ayankana lahidun nguruja na munafiqun nyagundi kebire nga kendo basman anta me kitan
naxatandi wono sahaba nda me soxadi honuti lanfali yani honuti lanfali he bon ke sabura ida botinen toxido me naxa ima basmala sahadi himmenu gati asumbana ida kullantatini taxari bugu medi parce que basmalantay himmenu gati inta bana kullantatini taxari ro medi parce que anta gappe su walli magara place ñugo kini nga basmala xontay himmenu gara me soxadi iyanatu kebilenga ida besu haqqen kinay me soxi kina ngadi ti tongni bane ay tongo tamu baka tongo ti bane de tongo tamu baka ha tongo ti bane de ya gara besu tongo kinay angana basmala lay ko ni kebila andanya ku kallenga angana to kimia ko andanya ku kallenga wa kebila immi gara himbe kiti ida besu tongo kinay bokinga na buno sa angana karangin joppa ke sora yaka anda kitabe nyawutu sisa mangala halaqe ngo joppene ke sora yai lenki wala halaqe tella nganya kamo ibn hajir wono shafi'in kenyani kenti anna basmalan ko ta haram tenni angodni a'udhu billahi minash shaitanir rajim angodni bara'at ngaramliyu kenti angala halaqen ko nago jopenay anganda a'udhu billahi koni na basmalan ko ti aqonin tenni nga harame nga qarangen no ni ga aywa ibn hayr ma anare qarangen no ndi na ko ti basintay aywa aqonin tenni gendi nga ramuli be ga dina jopatay ken qonin tenni kenta andare qarangen no ndi na ko kebirenga tikengo geme sora kenda nyime ango qarangen no nyari anna basmalan ko kenta o geme himbe gatina jopay akoni tenni himbe gatina jopay ahram tenni kenta andare qarangen no gondi na ko akoni tenni wa kibra imam malik ma ko kemo odi wa shatabi wa kun kemo odi ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في بدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا بسم الله الله أكبر الله فرس الله صلى الله عليه وسلم قرآن هو ينقيكي السوق همندي ينقم غندو كي سورة ينقم غم بانا هذا قرآن السوق همندي ينقه آية حرف ما كانت كي سورة بانا هذا قل والله أحد أتكو هلي إما ينقه كم غولي ينقه دراني من حرف هي awa anna gamun aya he iyan kande ido tanyere wujunu wa sapa malikan sapa tanyere wujunu ido kenya nyankadone tanyere wujunu malika hede ay sapa ken tanyere wujunu me sapa bane ngani hakabe wallahu alam wa rabbul alamin alamun gabena ki allah maka kesu waranga maka unta me degunu unta me ampeseni Allahu akbar bismillah ati keni bariya gilli Allah ta'ala adi farenga ke bari aw sunni katayemma an kun salam ni gara kullahu limmahu gilli hilla kapanunga lahidu wal ma qasun nagati ure ma kamundi kebirenga bari enti mani kebirenga ati kun kawa kullahidu gumudangani allati qatere munyende qasun nagati na joppa mina qaso ke ngorni kane
kenga na dangi duntenga kuntan agana tu nanti tigi angunga aganda Allah taala kanyana de nanti agona Allah hirni la anda kanyana agana tu Allah taala awon kafirun gayya gundi duna dire lagra yimme kane o kemodi min Allah wa rasulihi karanki tunyeri matamu kun suwa karna a kemogodi min Allah wa rasulihi awngena mubtada unga akhbaran kanuntenni ken taqdiru wa bari'a minhum kini bari nye gilli allai aywa aharen kahana bari gilli yemenga alla ga bari kenga karamogo nyugono shazo kenta nyeru kedi akorontenni anta tammu nyimedi inna annasabi nanti bara'atun min Allahi wa rasulahu kini karamo shazu karamo koronte nyugoni kenga anta nyerundi anta tammu nyimedi mo ken jon ko ina kammo onda tuna hingra kille siren kamma mo wonu hilli way onati wawu ke kendo ma'a sumbana kebirenga ayo kebirenga ma'a aha inna Allah kibira min Allah wa rasulahu kibira wa kido ma kinna bana na ya maful ma huya aw surnu anda fam ke mogodi suro mo hillandi onati ma'tufu yani ala ismi inna wa inna to ila ka hukini kenni khangai bo kenni jalala ke togonga o kebirenga anga a jongo ke mo kadi kebirenga basintai aw famini shadu tanawono ngari na jarri wa kengo jonko in kammo otini wawu keni annake hamundi kelli kunayen sabu dangani aha paske na ndawa min Allah wa rasulihi wallahi aywa alla faren kahana bariya nga ku kharamu nusu illa tu haqrenga basana mani sabu da himbe gani hobbangantenga anga na kara ku karamu no hilli hodi na awnya awa anga simana nan di atfungo awanna kam hilla kapanu ku ya kama kinya sabuni awa badian kun nyugo da sere nyugo mugu awa karna ku karamu awa lahundo di a badian kenti ate karanga nanda andani alla bari farenga kebirenga ngeme barai karangana nti kema ken kanda da tanda ko ila me kannel ga kini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu aywa kebirenga tanya kammo ara mo gonka da ara qur'ana ara kwa karin gondi ti qur'ana yani ara kara kemo yadi ngati kebirenga Allah yime gati ke bore baka farenga kebirenga yimo bore baka kebirenga Umar tinam atan karam ko ken ko ni mini kebira kara arabun kannen kara arabun kannen kara kemme nyugo nyaka hana aywa hoya abil aswad khay addu ali dan umaru riwaya gabe o kine aw islam nu wala arab kannen kara ba qura islam on kanneni arab kanneni alla farenti alla ti arab kanneni in takata famina badana suro na konan suro manani an war mukannin o sulugum qati wajibi ngan tasorno himbe halle ken kan wajibi ni wa ma la yatimmu al wajibu illa bih huwa wajib Allah mundanu Allah dun konu ara mukannin karna ke sauda ya karna ke sauda Selama wantin Allah ti Allah farenti kunya ram kanne anta sorno himbe halle mangana ram kanne kara kunya karna ken sabuda Umar go walla himbe sabuda dinan ya amundiye kunya karna ken sabuda
konni mani qasdu nyayime kumma ya aram kannen karna nanya arabuya na aram kannen mugu minna golle kitati aram kannen la kumma karna kan sabuda anya andai gilli aram kannen kara yime nganya kenga agar nyame biro dinandi hamu dina koy parce que o taxe ke dire atu indengo di arabun kanne nyani islam ko kannega e sere be gara ken khara ken me go himbe nyana ma go himbe konni o kutun so ni kenya seren an kana ni ke arabun kanne khara yime hiti nan kata dina nyaga tunu ya o ke bida khara yime nga hiti kenga ke bida nga golle ndanya na kenga de donc o kana gara kenya tu o ma arabun ka konnanum payde ay arabu ka konnanu benu ga wono kun kuma arabu kannen karana arabu kannen tu nanya arabu nga nan gollen kita nin duna bi ya gabu ni tay ibida mo qasabe ga nyoma mo nan de kenya islam ma kun kanne ga kun na himbe ko kun na himbe nya kene allah kallenga ona kem boyon ko landi kita o na kenya ke bi nga golle ngom ko welle nga faami بسم الله دكي سورة كيني تويندين دي اللي دي فارنغا كاتا سرونغا كيمو نانا كان كوتا يوم الحج الأكبر هيجون كوتا قوري كيبدن الله دي فاري انتي باري بكا هلا كبانوا وانا كنتو لنكي كوتا قوري كدي وأذان واتكي تندي قلي الله تعالى أدي فارنغا أتندي وكين نسرونغا هيجون كوتانغا كينغان هيجون كوتا قورنغا ناكونان دي الله تعالى أبارن دنغو قلي هلا كبانون دي لهجنونغا أفارن كهنا بارن دنغو خري هلا كبانون دي لهجنونغا aha kiani akram wasren wa rasulihi wa rasulahu kunsun shazunga wallahi ni kata awa hokken ndero hossegende kimma mundi ama kinye kendi wo yere sisa sabi gande serebe ma adu jalalain bo anga walli na wutu gilire kata ma no kulate ilamu hakarlam tanya na bane adi الله سبحانه وتعالى الله فارين دا صلى الله عليه وسلم على الله نمكن قريش نغا يوم الحديبية nanti na gadangen togo ido me na gasino tammi duntenga ko besu ko man denkama ke ko tanga quza an khablanya wa taqa kedi kullu allah farallah dundi banu bakri kan khabla qurayy aw taqa kedi kullu quraish allah dundi wa kem palle banu bakri ya da khuza kama ay wa kengen quraish num awan kuna limma aw kenya da allah faran kuna limman kama kenganya ay wa kebirenga hindiga mo qasendi ana kunto komeya anken ta kudde mana parce que woti andan serunde ma nge kantin kallunde mana woti no du serunde ma ana kunto komeya imenda tudde mandana ntiya fitna la kawale parce que wakati su ho misanu ngena ho qorni men baka mede wakati laket no la rakasen wakati me aganya e qurasha lahru nguruja ima yugo bugundi de ngiri kallunde mati gajanyo kenga kebirenga anna jamundi banu bakri ado quraishi ikatta khuzai yallahi dum guruja ke sawura amr ibn salam khuzai abuguna diga sigi allah farenga na khibaren nya ga kada allah faren di kanne to nga ma gadde ma allah tinde ma dawri makka wasayni me nan kusana aguran kusa kitike yadi
islam minu ngono wi toro no wi kalli won ngalla lahidu nan qoto de lahidu nyana Allah farande ku kahir no naga ntaga gajana ntaga demandana ademana kama bo kahir nu i kahiri duro hega ka kahiri nyugo di himbe do Allah farango lahidu de mama fam ken sabuda ken ngari mo ko ne Allah farenti ngama diga ga dema Allah tin dema man sabura e kahiri ngene ngal lahidu nyaw ido Allah farendo menaka parce que lahidu biti hinede innal ahda kana mas'ula serem wotirni ni ilahidu ma ke mehi gore manna jopa lahidu bego Allah farando kahirun na kahirun durunya agurja nan ka kahirin godi Allah faringa tinga mandema Allah tindema ari mo soro na diga makka hijran sine segundi makka pinyeme makka tikundo ar kundo anyeme kenga dangi bane makka nyako islamin de bengo bo hijran sine kabuni ni Allah farenda lamu ri wora hiji ita Allah farenda harisa kahir numura hijranga de wala alkabara wanga ko banga hawe mobe yo sogono yo flentimi yugunduru nganyana kiyendi yagarunduru nganyana uronde ha saw ke mo gori de yo bakaro tatenga li makango ngoni mi hakari aywa atike birenga atingenta mu da nan piji naji ke munyana ke sawra ara aw bagal siddiqi na gamni awa ara ken sine ati abubakarin diga an piji islaminu anya hejo almaminga ara ana wutu bara'ata isi sura ke yonkolanga katta walau karihal musyrikun tanangate ayani ara ken kinai tike birenga taro kennan diga ana ken qara jamandi ken palle ari ali warra halle ni i men nyugo men kinai i setu nyugo men nan tike birenga bugudo jaman palle ko annan diga ko ni tinketi ayanu ku qarangen nan kinan kinga anga win nyugo men kama ken ashedanga parce que kanan genga na hunya awi do konkinni digana o magayre mani korosun kinni digana aywa mana isin kinanga i hoy ken wurene ko na gari ay mesinye ay men nyugo men tunyen ken mahallu shahid ari men nyugo men kin aliya diga nyoridi aya no ko kharangen kenan buwa ken kiten kama kenan genga anga win men nyugo men kama ken na shedaga anya kem mo wadi aywa arani abubakari no ko no ti arishi wono de benyu gwani aro madina naga ki hakka wido menaga tanyeri adu tumu kilo takriban ken wido menaga igara menyi jamenga ko abubakar rasimma aywa keben Allah farindi girndi baka hijun kanan ka kunyadi kenya sabune akusa ga sagi ari madina ati Allah fare kunin diga halle ayun nyugo mo yankin kibarendi de ati kemmanya de abubakar kemmanya nganta kuna hindiga mo nya hay digan kinyande arabunul ladandi anyi mesrenya na nyana angadi digin digan kanen ko anyi medo himbe gawo awa mare me ampawatugune remme an gida remme kunyala seren digamen kenda ambate donc aliyu ni pawatugune remme o so ko so kismede nga aliyu yani pawatugune remme arabunul ladandi aga maya kundunga finyongo walew golli ni kamo kembale ubure suye ati ngoy wo ko na abubakar anke ntadungene gidin kummen kota awangedo ko nyino nginda nyanyino wa ango kento de nga ko nanda ka lagara kota ngil lambe be go no kausar andi ngo walli no domi ata Allah farati kering ngasa anya kunduya mi abubakar konnu ngomani konni yede ti gine serengina magani Allah fare maya abaka wana ali waran ti kira ko inde serengina mai ya subhanallah kina ngen kallenga de imda Allah fare kallenga de ke ganya abubakar ka ban malino aw qomi agratu nan diqqum bana ko ngani halle ke men worni ko ni asagadi halle ngi min tamu nan ngi ngandano angin tam antamu na nyakunu ngi min tamu nan diga angin ngati ngi ndigani daga nyakundu ke biringa halle ngi motume
aw qome agarat nan diki worni ko di awanya kambo parce que ay ke sura be hay tare sisa uni ma khalle ñu ma karre wa minhum adilla agara golli sira hana be nya ko tabe sira kutunga kanu araken ko la gara himbe ga wono na dugu araken kana kana on Allah faringa sira ni fusir ngalle la fusir ngalle islam ma legi knyedre ko tabe be sugo muku ndange nyambu silla ngana ngahinga wondi gado la gara kana ke wankane e angana tikendi lengi ti Abu Bakari annaga mundi serengena wahe nyaantai anawa Allah farinda girndi na Ali wara batendi bi Ali yani hugubenga la kebe hayga ko har lengi higawo hin har lengi sen suri kenda ngini ken hindiga mo sehe akinda na nyawono sehen suri kamanyani kebe Allah farenga madiga ken digan korenye Allah faren ammaren tintenyo ke konni abatendi har lengi hingo ke mo asage digana anya hijun kanan kenga hiju almami bo aliyu nya tuindindana nga na jaman tuindi nanti aywa allari farenti boore baka hilla kapanwa qasun nagati yadda tiwi ma ken nogondi ini i hakare nyara mo be ganda suru ima ona ke mo godi anya keda digamen kiyandi nga hiju almami aliyu yimme hiji abubakar ya maryamure aha anya ke mo yadi aywa bira kebe kota bego kota bane miniyen kotan kane awa miniyen koda yom tarbiya kinni banan segunga akane ti kota bane ya kinni banan yirunga banan yiru makka abubakar sigi mesidendi na khutban qara na sirun ya mari golle ngo joppine kumbani kebirenga na ya kan kone kumbani awa o ke golle nyana kumbani halle ke unyana kem palle ke unyana bo arfa ko danga na kinya gari kebirenga ala kutinya ga kone kebirenga arafa ko ta kan ni besu wono bagi hijun tasorno ma asura menyino ali girnan sigi kebirenga anna gamundi na diga munya ga koni bo diga mebe Allah farenga rirara kan den ka hono ayan ku anya ke mo yadi asa kan sunna banan yerun ko ta salana ngana salli hejun kanan ke aw golle nya ko ne surna o gorni himbe nya kumbani halle kem balle waya ko ar sawya ken sunna o yebrenga ay woni maniya awa ken wure ay woni aywa lengi dangi halle hetem tum magari alkabara wanga yirigi dangi halle ay wallahi du ganda serebe do Allah faren na wallahi du ngurje aw wallahi du ganda do serebe na qasun na to ken kamane maga wa lengi dangi halle na kaga da Allah farenti seren tarno arjanna manga na islaminga wa yirigi dangi halle islamin do hilla kapan na mari meni ke qurayri qari akambe yirigiya kebirenga ku digan kanu konin tengo wa kebirenga ku digan gorunya de kun digan gorunya de lahidu gantano qasunati lahidu ngawno a guruje angir islami antarno arjanna wa yigirgi dange halle angir islami maknire o kinyi lankaranye ni hijran sine tamundi alla farendi ga hiji natken hajjatul wada kebirenga angana ketu sangwa tu himinu ko ayan sudi asuri makka wasahalya ke sunya makka wasahalya yani lahidu gurje ya qurayshun taqendadi kenna ya qurayshun qallenyeme makka ga wasebane qurayshun do alla faren daga man kangenda ayan bi kenyeme ga sunya islaminga kinyan sabuni mufassirun wotini alla farenga bu kata tabuku ya munahaginu
awa anna gamuni inya wo kibari burun sankini aha kebirenga hilla kapanu nya wallahi dun gurjana ido alla faren naga kebirenga alla yimme kusagara alla faren nya mari kebirenga aga go kuma kibarun sanki aga wallahi dun gurjana kebirenga nge min allahi dun gurja anyime aqumi daru aya bigati fa imma takhafanna min qaumin khiyana fanbidilihum hakada angana kan nanti hon wornan jamba illa hedun sirkati ya kasuna ya bani naam kebiranya ke mogodi kin digami ko ni daru ke surada sutimandi ke ngureni sisa na wutu gilli yere ya makata nukulate anga walli jalalain adi hasiya sawi yo mesogi o jalalain maga lahidun benu kawadi quraish taqawadi me hinya mo ngi me ko misagara ko na bangandi mo we quraish taqenda de baranya quraish num pinyemi awdo kahir kutunye bismillah adigi lawanda tubi baga kafira gunni adi tubuge kenyan khairinta awa dangani awa nda halla ko yimme to ngundenga awa na tu tigi tigi nanti ankunga ghairu mu'jizillahi awa manya alla kanya yemuya ya rasulullah yemmun kibari kafaru kunga kafirau tiyanga ngateya ken torantenni mana buragu ado karinde dunadi imbenka na akida ma ganta yemmu benu agara kullahu lemma gilli illa kapanwa kempalle ima ankun nagasi laidun shartibaniya ima qonni bane dema aga islaminu kamma qatimandi kullahu dunga katti awa ilayhum katiya qatta illa hidu wuce qase be ga ngado meno akinga timmene Allah Ta'ala aw Allah kannanum qanunum tillahi du timaynga kibra kharaken dabari lahi du wando serenaga ama guruja kahirini o kille magna islamiya atimandi la ko ayanu tanjike wal ma tanagate ayani aw kambene walaw karihal mushrikun bo kudigan kanu binu ga kadi awai kamana kunya ko bismillah fa idha salaha al-ashhur adi birambe qasunun gandak awadangi al-hurum ara qarat insalakh wen hon qere akura nan de qasun sigi anyime be suratu qasun sigi ara koni ke mogodi qaso horomon ku ganda nyime faqtul al-mushrikin kebirenga kenni datin timme himbe waaro mena in islaminu qarahilla kapanu ngaja no qosu agandi nyinonga iwa hilli diu iwa hurumi diu wa khudhuhum kebirenga qariri gati mana buragunga inda uruqan nallo muinandi agani hubusi inda debulla kentaqiya ko bin kurantango debenga na laqentaqi qarda kan ta ulaqena seregan tarno seregan tabaka himbe gawi marsadin awa tangi non ko besu fa in tabu gellinda sage baka kafira undi igara sallendu mandi igara jakkangini kebirenga kawarandi ikillunga kama balli dangani Allah Ta'ala kafara nanyeni inna nanyeni komidanga tubi kian Allah kallinga de fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum ngalengi jihari nganu ay kuntara kata sallimbaliya indra kata jakambaliya kunda kata sallanu nyimeyai jakabundanu waya ren qosenni misidu nyime gay koy hilwani
komen kanduron ta tokode an ngantaro Allah bate an go tokore iblis bate an ga mabes Allah yi an go besini iblis ay an ga makani Allah walinga an go kanne iblis walinga Allah koni jihadin ni gay inda tubi iga salli iga sumu kebire akabugido kilena yon kasrebe jihadin go yana salla nundo sumu anunye kebire nga kenni iblis ya mujahidiya kebje Allah mujahidi aya nga ko new atu hibenu ga tongon diga golle suru nga ko jihadin yana fi sabilillah Allah kilendi ngai menu ga barake nga ga kun yi kallin yana fi sabili tagut kun iblis kilendi lagyo to kompe madimunu nyani anganda to osre sakandui anga golle be nyana keblen anni kenyi na anga to osre sakandui kahiringo himbe no gajana anda kunya gaja keblen anna ko faberi kahirinya ko senni sallana akko senni sumana akko senni imisidunga an kana ga janne islami an kana ga ko senya kunga ga yo anya mo ko o wan kil islami munahari ken nan to on ko ni mo srenga bismillah wa in ahadun gilli yambanayde gilli hilla kapanunga ya rasulullah agandan duntenga ko munduga fa'jiruhu hilla kapana nyani de nka anna duntenga gondi hatta yasma ma hilla kapana ke gamugi Allah taala diga men thumma kem palle amu halaga ablaghahu mangara kinyandi i hakreta ko dingiranga dhalika kekite be hayga kanda na sabunya hilla kapanu sirwani la ya'lamuna intatu anganta himbetu kibira mangara to de ke wati koni mo be hinya kem mo godi awa lahidun tagano killen surigantenni ba iya holona guya kibira ngan Allah faran kallen do na kiyandi ya nandi ayo agara himbe guruya antani nyime ma khari koy ke ona nyam ko sredi hobure ko ni habani ko tagano kadi yo nga ken no woni de Allah ay garam ko ni ati hilla kapana be gandari ara dun tinga ko mundu nga munda na lo islamin ta gen no wondi aywa basan ntaya ga to hinga kara dun tinga on kine magara mugu islam ko ni kiyai adinan ni kiyai ashatin ni kiyai kiyan sorno kenta sorno anda mugu ga nan kusa gati tubi ken ballo wankali ay kempe de kempe harsa summa ablaghum amanu anya halina diga men mugu adungenda adugang balago kene sehetanai akinyandi man noqube ay megata wase honta ngin kana khadi di basana intat anda salama ngari anno wa ngari akhirni mo sire ngari salama nyo serun killi katiya tinno gaunga ti hintu gaunga kahirin yani amugundi salama gaunga anda mugu ka magati magaro ara munda ma ngamunda na dina nyagat sigali anna yage kada aganda mugu ka magati manga dungere ay sigandiga ma diga gamo anke nyana likeni keta anyan sakadi na tanga anyon kinda na wure mai megati awase tiba sa intatu aga na himbe mu kenga na rari mo de am begra golle be yara de hakran de ngande di ke nyawnya sabu mo siri na ronde dina ke akenga sare himbe di aga koro himbe di kunta ke me nyana kungo angun konni mogobe adon garanyi mogobe intanya na bani amaka anganda dinan karam mo kinga na minari mo de ampaya tangande be nyana na ndiga wara ma debeta na iman nukuta na mai mega tike wase angu nyimen tak nyene seta nan takene aga maka
sikantadi kengaro ni mo sir ku dina nyani na serun kreti hintuwa ko islam ko sanke ke mo ndambe yadi hintuwa ko ya sabrana na fiqh num bay o kinno ko walangala nam mo sir shakal wotini inda sagani ti hangenga ga ay meta wase hanke khore giri ari dunya garo mena gari fa ala amanihi nanti o tahana tahilla tasikanga diga swangurni kina na kamoga wanka ligeta ko manan islamu atilla fa ala amanihi aganda sage mo di nani asse kon sage he diga kase be ga ma ata kinga ma agana kinga dinamini am galli kin harsa kemanya kahiri hina magatubi wadi sura ke wo qarawndini odo kahirun na ngoli ya lemma kusuna yugo kahirin ne bana kari har kentano jango himbe ga kahiriya hinu ko tokki ni meya bismillah kayfa tillahi dun tano asuguruje kasunati wokinni honi kenta nyana kamo yakunu ahadun kamo en laydu ganyana illa kapanu dangani ido alla nindini ado alla faren nindini nani ikunni kahirinu nga ti alla di farenga nani jambanton ni ya alla di farenga kinyana kamo an alla di faren jambana ambariya illahi dun kinna kamo bare mbane he jambake wal illa Allah farina qora Allah magade andi ko anako andi du ko anako lahidun kinni hilla kapani akamo nangi lahidun ta akendo Allah di farina illa alladhina ma ganda kafirun binu agra kullahu limahu misirin naqunga kingani misidu horomantenga famastaqamu kebra nakum pinna to iga telemu aga dangani aga kan telemu iga dangani kebra kengureni ikanda nyingira kebra qari galla hidun serikatiya inde ango gilayni ga ma kinga konni to quraishinu ko de biya sine ay digan koni mo kasekedi kira ni quraishinu pinsu nyeme o anda kinya kinga ayanu nyanka mogondi yanka wakati be ogo kentu nan kaso aw kenya mino maga aha na gamundi ke aya yanka mina kaso nyadi hijran sine segundi ke da ni quraishi makka islaminu nyen aha ke bi na gamundi awa otini mani awdo koni bani dumrat parce que kunya lo quraish nu la hidunde hudaybiya kota ka pa qabla nu benu garo isunyu gari la hidun guruja maganta bani dumrat kebrenga kunya may gari kallen guruja aya ngari qari Allah faran sallallahu alaihi wasallam kebrenga ona kun kallen timmandi himbe gani odo mena ona toge mo goni hudaybiya kota quraish nu koni kallen nyime ki aya rani kenyeme nga kahirin ta ganyani qabla misanu benuga kahiya isura Allah hinu nguruja maganta kubane kibira kenya sabuni inyi qilli himinu Allah hinu islaminu nga alkaban nukunga kube game gara nguruja de Allah haydo kunye tina kun qallen to gim goni bismillah inna Allah ta'ala yuhibbul muttaqin aw Allah kannanu mundah abasi lahidu timmen Allah kanne nyuway kayfa ati qammo woni lahidu gonya na kafirin dangani wa in yazharu ahirna mo ko ni mani sabura lahidu ge gotina guruja ona to kono qammo akko danga kafirin gunda kitandi alaykum angun islaminu ya la yarqubu illa imay mare ma tangini aga khinundi imay lahidu tangini aga hinundi
يردونكم iyan kundungandini ti lagampankum bane yayi ngai sondomungo balla lahidu timmainga وأكثرهم ihogabe kappa kafirinu nga inya fasiqiya ihogabe lahidu guriyen ni fasiqa wuni islami ranyaw kafir ranyaw atwan fasiqa ati kiyani ngati lahidu ntar lahidu ntanyana mahimbi ga walla kene anaya wan nogondi lahidu ntanyana manayam pakere mon lahidu ndi aro mare magondi ikumma ikundu ina kunira kembane de ihaminta mare magudi ihaminta lahidudi indai go kannaga bane wodin lahidu nyene idha wajadu fursatan intazahu inda bote warbane worno kem bote di kibla ganya kundunga hasa alla de arhimbe ko daru angana tu iran jamba akida tambo lahidundi bismillah اشتروا ثمنا ikum baygara jongo haragu آيات الله ti alla ayanuma قليلا kentukuna ngeni duna فصدوا ihaiga kabe عن سبيله baka allah taala dinan killinga إنهم kuyemmu ساء ما konya hobre كانوا iganya iga kembollini لا يرقبون adi إلا kahirinuko inta aywa lahidu tang inta mare mago tangana mu'mina o mu'minani inta lahidu tangana mu'mina o mu'minani وأولئك kuyemmu هم itigitigi المعتدون iyani yadan tonga فإن تابوا ati inda sagenan tubi igara sallindu mandi igara jakkangini وإخوانهم ihaiga kusa ga sage na nyaga waginu karre في الدين dinandi ونفسر o ayanum الآيات bangandini لقوم seru dangani ya'lamuna kunga watu ajigina tuwanye daiman allah ta anga watu anga wadan kana kunu hakra sire dun konu qur'ana diga mene ko ana hanade ku kan tanga anta kentadi ari ko ni begu ni mo bonondi ngati ganda tubiga iga salli nan jakaga kebidanga tinyaga waginu ngadina ndide sirenga waginka kebidanga sa senta ke mboto nan jondi de a towa wala ngala kundu ya hon su de shartini iga salli nan sumu iga tubi iga jakka an wa kinyane dinan de Allah kallan ko niga angara kentana dabari kebida kenni iblis kallenye bismillah وإنك ذو inda gurujandi أيمانهم illa hidunga من بعد أحدهم illa hidungu to halle وطعنوا iga boto burundi aga dinandi فقاتلوا kebirenga kaggaja أئمة الكفر kahirin kanan gen su ko hamantenga إنهم annatu kahirin kanan gen da hallange aga natu lahidunta لهم idangani لعلهم anna kenya ayugunundi ينتهون ina hati kahira kuma akmodi lahidunga wono atuina kammo lahidun guruja ibugo ay rata mo junkoda aha ila lahidun guruja ti mede mandenga aka kama ti gajanyo kinga walma tinna burenga walma ila dinan boto buru romuzuddin dinan karanko kebe anna kumboto buru antiga buren ko kunda alla ko surunda alla ko qorunda kebe da kenga koyni ay anda dinan boto har gindai angama marha kini konne amma na bude kini konne amma ka konne amba gara digame be koni na ke ko na ke bangande qurayndi anda dinan boto tinga ko ina anda lahidun gurja kebirenga sama ke ni yongola ne koy yongola nga kutiba kay akutini mani kacce kebira haknan lidima kusawra hallango be ga warni karam nani karayimentiya kumpore nan to di kara hede nya yonkolanu benu gono ana kun kutuba kan hallango ni kanna kunye o ganda nya islamiya iwo nya na kundu ura kara hede nya ana kun buno kuna buno bane kebirenga beso lahya ke wakati madina tatenga kananga bure gabe yino ira hede nya oni buno
anga nyini alli halan konda nya islamiya ki wokanna ku kanan goya lahidu ngura Allah faren nga lahidu nguro menaka nga hogan dinam boto burundenga aboto burundano muna haginun do laga bogon tondo diga mbur konanu yokunde mana biteni na goren kini ya na digame ko digame be galli kunde garanta konni islaminun torono aw dinam boto burun ke sawra Allah ti kubeni ko kengure kinni de ibe go nyagalin tayde ina here nyakuma ikalle na hanu hilwai kengure kinnengo kutini halango be go kanna igidunga iganda tubi kungo sagono bismillah ألا تقاتلون قوما يلي أنكم تسروا جنوا كن التحضيض نيامري الله قتنا هونيا ما نانغان تانيا أو يمون يقول كوني أنا هران دكان بكيباني أنا قبانا كن يقول مني يلي ماني سامرانكم أن تسروا جنا يقولجني إلا هيدونغا يحمي يمي إخراج الرسول يفارم بغنينغا بركبي غرام ميوري تو أنا كاري وهم أيون قدي يكونا إيا هلو ناغا جوباتي غجينا غلتا هنغا أتخشونهم جلاليني أكيون كسنيانا قريشنو وانا هاي نغان كيراني قريشنو بنيمي بسم الله أتخشونهم يلي أو كنا إيوا فالله الله تعالى عن بولاندا أن تخشوه أن كانوا الله يدي إن كنتم أغنني مؤمنين تمنداني أن كان هن الله قاتلوهم يعني قد كافرون غجا يعذبهم الله الله يمي وكافرون ينغان قتنا بأيديكم أنا صابو ينكون كتوما ويخيب ويخزيهم أني يا وندي قري تانكون كتوما وينصركم أنا قدما عليهم إكما ويشفي صدور أنا قوم سرو صندومي أنا كنجارا كوني توندي يميا ويذهب غيظ أنا قلوبهم إيه صندومي من برين دغاني ويتوب الله الله ورني توب لغا على من كاهري مغا يشاء أغرا قانو نتوكين توبين دي يعني إني بوني سوهونو ويدي اللي الله راكم توبين هو نتوبين كم يانا والله الله تعالى عليم توانا يعني حكيم يوم نندانا يعني أو كم ودي الله قتنا كاهري نونجا السرنا تكيب الله يميران دي جانا وقول لك ياوا عندي هلاكين ولا غياوا نعم تقولين أروكين يانا على هيدان تنقولي ساوين دو ساوون بلاغو قاقان تاغون ني ليبني ساوون تاغو الكين تيغانديغا كبرنا awa munda kan tigi parce daiman yanga bagay yam mo soron tagay angana bogen kamanen kanen katay anna khrit sirsagi okay na hanwo sagana kun kama ahillandi aywa an kitte an yime kitte nganda an konnelliga na siti an yime kitte nda an konnen kari himbe ga duman katunu adomi giringa lan kama adomi yimben korno na waran kama adomi an siginden jondi amma kari man pawa kari mana yimbe lan kan an siginden jondi serube ga domi kinyana an yimme kiten na kelli kana siti ma yimme kiten na ken kari a awan sonno men jarana mune be ga nyandi aw mune ke digandini kendo Allah kusna karanda mana halakanda ado anyi mekite nanya hakere nyi milanna hema kangalli anyi mekite nanya kiya sabuna ngati agananya kiya kadiga ngiwa ga de maniya ay mekite nanya bismillah
أم awara حسبتم yalla ngunda giyawa تتركوا nanti ina ga hayna ga tono ولما يعلم nan الله na to الذين Allah taala ma yemmum bangandi jahadu kungara jahadinya an kunuti khalasiya ولم يتخذوا وليجة ama yemmum bangandi yemmu be gama lona mbugulle matigi من دون kingani الله Allah tanai ولا adu رسول faren الله tanai ولا adu المؤمنين mu'mina surun tanai magara kim bangandi ade والله Allah yimme خبير yinga nanyani بما ti honga تعملون ago ken gollini ay mina khabiruma awatu de nga ndar o to kundu ngade magara bangandiya hulani ni mu'mina khalas nti hulani lona mbugulle mantai ko ma Allah di farendo mu'minano magara kenya bangandi kenya sabuni ntubi bani amanya mede ay daiman honi go wono himbe go khalas yemme no munakhim bakami ya zawara ki ko o tuube yo islami amanya mede Allah yimme kono be su mo gonto nka a worni o ko hana tuindi me angane ho hoy Allah wa bangane ta honu ngatu Allah kan garin katu islami anta mu'mina nyini aga tugoni de Allah di farenga ado ko ta lagarenga aga tlakarna kahirinya iminyangi tanda kengali kebrianga ara kangarin katu kamaganya magara bangandia hulani mara kawara hulani da wara hulani ma wara hulani da wara magara kin bangandia Allah subhanahu wa ta'ala odi bire nyugonunga awido Allah faren konni bire nyugonunga awido Allah faren do islam nun kana konni lakin nyugoni reya migara bangandi serebe ga mallona mbugulle matigi aga manyati Allah di faren do islam nun e ando islam nun ndo Allah faren na lona mbugu ngando Allah lona mbugu ko Allah lona mbugu nga wureni Allah dungengo himbedi anganda Kenya kebri anda Kenya Allah da Allah ti islami do islami ando Kenya lo ando Kenya mo islami do Allah fare qaro agambu kenta na fala kendi ando kunga ndaro nambu kendi ando Allah ro nambu Allah dungengo golle bedi anganda Kenya kebri nga Kenya wura anda Kenya Allah da da komun to on konne ka pa Allah ay addingranga nay kembe diga mure diga men suri ko mo yani bismillah ما كان Allah ti amanya gam paulanta للمشركين illa kapan dangani أن يعمروا mamu in kurandi مساجد الله Allah ta'ala misirunga شاهدين nanyi imme shedantengo du kamandini ti kafira wa kema ya gam paulanta imma ke dabari أولئك ati kuma an gudo buro حبطت أعمالهم igolle su iga wanya na abarajan bonon tanya ne de iga ho ho yana barajan tai وهم ati ku yemmu du خالدون manu niya wa yimbendi إنما يعمر من annama yimmin yan kurandini Allah ta'ala misidunga ken kamanga tungonni Allah ta'ala bayina kunga alu kotanga kengani kota lagarenga agara sallin dumandi agara jakkangini ama kanu yimbane su maganta Allah فعسى awsinu أولئك ku yemmu kunanya minal muhtadin gilli kanda yemmu kiwa ko ni kanda inta kampede wa sirega salli asumu ajaka antaka na hoyma Allah a kebrenga ken kamanon koni kanda deni de nga kanda indanya mede bane aywa an kono kanda yemmu nulengi nga ma kabango legede ayugo ndi an to qadi kinyanga banyana ayugo ndi mega an ngena mo tanay de kibya ma kabangul agara ku gollu suru ne undanda nanti misire ndun ka on koni diga keda
kebilenga ayugundi ango tokko kundu kenya ngaba ama kawai kade ayugundi adi daiman Allah ganda husiren ko awodi gan kommi diga men konni mo yugodi ana mare men mo banga ta kawanan duyi bila kebe ango tokko Allah ko ma ko ngoni awodi gan konni ken konni mo godi kempale kande ngoni campagne ni Allah yimmeti misiren kamana wondi ga serebeda ngara diga men goro mania annan to bayna ar-raja'i wal khawf Allah rahi qore kanda misiren kamana wondi ganda nka ma dundenga walla dabarenga de annan kanu agigi awin timmandi ni kundu kanuka amari mbugu kundu ayanu ku yanga samu quraish nunni go badri kota iririga kanyire kesere Allah faram patune wadi abbas radiyallahu anhu aywa honu jonkoy Allah faran sahabanundi yo kuma nan diga ku hillaka panu ku wi jaragini an kunya hillaka panu nga annaga hamunde ali wo kamana abbas jaragi anke nyimme an dungero no Allah faran ga jangendi kammo anke matu annaka hamunde anke ndu Allah faran pawo habe anda katin kutu anda naburu qoren dépense ke sabuda anda kinya mani sabuda be so kuma nan digi kallun jaragi ken sabuda kahirun dangun ko ne kallini kabako ya akuma no gulli burem bana ko ni ogo hosrebe na mana ganda ken ko ni islamu ndo gunda hosre ta gaide jango na ko o kuntatu ago hosre ngana ido kunta sa muslimin ya alla kango ku maganu akbaran su o yan sikita hinsu ya jama be ga worni o wi yandi ni o wi minindini tampinto mana buru o yimba nga sana an kunga ana maninya a wuru ga na lisago magana yare Allah ni islamin ne ne al hijabi atanga o kembe yana an taqwa gana yayime hilla kapana nyimen taqmani tan sigindi Allah misidendi nani ay me watu ti ini kahiringa an taqwa yime an antak man himbi an anda kenya ngoti ngene ngam o de hulana amangole yake wala kenya ko nan andak bana gulle be nya an anda kenya na waso tikena kene waso ay akuna kimbe ko ni baraje ntai ulaika habitat a'maluhum adan gungollu qati sonne hijanu nyigande immininde tampindonde mande baraje ntai ona lagara an anda kara nan to kahiriya baraji bayanin tay wa an anda kara nan to kahiri alkaban kenan dino wa fi nar khalidun hum aw dumina yimbendi gollen su de satinya ken sabuda annabanen ko abanen to arti inna ma lil hasr serebe gan qaba misiren kibaren nan kinai alkaba adu Allah misire kutensu kinye ne serebe atongondi ti Allah ko talagarenga a sallingani mogondi aw jakkan kinni antaka na homa Allah ko an misiren dungiga an ko bana yankun ta kundu ke barajan ta kayime bo kian koni wa kiani misiro misire go serebe ma kuma an kudu ngama tonganga angen tasir no ime jangwan na tigete an ko na golle be nyame baraje men tay hon su di shartingeni Allah ganda ho koni aw sharting ko nay kenga na timanga anna ken kamane ganga on kita anna khairin kita anda mangyanga an ko anu tambindifu bismillah أجعلتم سقاية الحاج بس يكون مغانا هيجا نمين يكون عباس أديتنا إني وصلوا تكينا ونونجي بدانا ودي نجمع من يقول غوري يعني دي بس كوا تنو عندك هيجوم بقى تنو عندك أيوة أنا جامون دي أيوة إيرو زبيبين كبين ورني نزمزم جيمبو ناروارو قورون دي جمع نيرا سوغونو ناوتو مكة مينانو عرفانو anna gamun ho on hijanun digaray wo jinyo gono na kiyano waro qorundi
na gamu na zabibi ladi na lungondi be swamini salama kun kane ani abbas maka aga tubi kahana alla farenda to gama abbas soru kunya gollen ke islam gonde wilayatu kumba nan qabana kenya ini wasono ti kembe alla da akhoron koso bismillah أجعلتم سقاية يلا نقول له جانون قمارين دنيا أدو الله كهرمان دكي أتانغان دنيا كمن أو ننتي كندو يمين نمبانا كنغا توني كالا باني نغونا أدو كودانا كنغاني كودا لغرنا أغر جهادينيا الله تعالى دينان كليني كنتا نيرودي الله ما كنتا نيرودي إنتا نيرودي angara serum minindi na ang pagarato Allah kandi anyi mega matongondi aywa serebe ga tongondi agodna noko ayam pasang wajah fasongon tago bego mundini haqiqa ni gani lagara yai anga matongondi anta kende lagara fasongon tago ni de kahiri ngana khairi o khairinya laga harbanin tada harban Allah konni kamane anta sere tamboy gana awa sukina ngaduna dasu anaka han sahanga an ngunga an kitayenga an pankanga an darajanga anta sere hoy gana ngalla harbanin tan wa qadimuna ila ma amilu min amalin waj'alna haba'an mansura bismillah والله الله تعالى لا يهدي القوم أنت يم كندنا كم تجندانو دي أو كونوا يري الكافرين الله كندا قولين كنا بنونينا بيغو أنا لغان نماني تجندي بس قولي بورين يغانا حقيقة أنك مناني ماتور الله تما نيانك نيانا أو كمنا تما كوانك نياكوني أنك منا كتور أني مي بسم الله الذين عدي يمو بينو كونغا تونغني إيغا بغمباناو إيغا جهادينيا الله تعالى دينان كلني أيوه تي نابرونغا عدي يمني نيونكينغا ويان قورا درجاي الله تعالى مغا ديني تنايد وأولئك كما أنكو تسيرون كوتيكي الفائزون وعلي تقب قبل كتانوغا تخيرينغا دنار الله يبشرهم غما ربهم أنكو ay o kenyana bane agama dunga Allah farenda agama dunga Allah da andar bana surna ke Allah ku kuma suru nyagalindini bi rahmatin tihinna qoreya منه gilli tunga unga ado dunga qore gilliya ani nyagalindi ti arjanna kanunga لهم نعيم nema ngo idangani arjanna keni nema be dumandengani خالدين aw imeo dumine فيها ken nema kadi أبدا bada إن الله تعالى عنده baraje أجر wa maga عظيم an qora ke koninti ke konida minu ga akko kuma minu ga nya kuma ko mo ge ata ko kunda hinne qore dunga qore arjannan ka gabe wida nema dumante imeno dumene ken nema di wa bada kinna walangala لهم فيها نعيم مقيم نيما دومان دنگي مغادي وخالدين فيها يميو دومين كن نيما دي أبدا بس تريد لو نيانا أنت دومين كم دا أرجانا وجوبيني لغروي منتي دائما وأبدا ati baraje be ga ma a qore ngeni an qora kay mi Allah wa sallam ati arjanna dun konu howi danga arjanna taroma mu hina yaage ma war hina harama yang kasre no gondi kibanga ne ke hadise hay aw ayanu ko fasarna bresu Allah ganda arjanna kona adaron tagon koni awa koni mogodi andat lagar awotini baraje wono a qore ngani de yani an qorake ko ninde daron dago wono
أقورين يعني ده كمورين أنقرا كيوكونين ده بس هم بيجوا القرآن ده ورا كيوم مغو الله فرنا ده هو يقولون ترى ما مغو هنا نيمان عندكو بيسوكه من ده يتخيل شيئا ما هذا ما نقول سنمينغو عندكو ني أنو مغو يقول دبارن تامبا كارينغ مني أتي أنو هم دبارن ده aganda koro mo mo andalu mo mo de arjana ngani ni mo di amado mi yankana sere suno di ala qalbi basharin onta bana simmaydi aro ligiyedi ho akre na warano koyo kenna ngi holingi be to ay sere nyugo holingi nyugo to angota ankal ligi kebina kengo arjana wala place bedi aran kinga wala place bedi ndaba ko tana holingi nyugo to ankoto hinka manan kalle bageza ala qalbi basharin siro sire angra holingi to momo angunni mon to momo anda wari momo anda kara momo ajano yana mogodi mogobe amadu mi yankana taga husun godi te badar yana de ho ko ni qur'ana di arjanna mogonga oda ken sumugo ni ken sunu misali mi ken pal aro kenta yibe wa ken mo bane yimbe ngano ken mo gorde mo sugo ko ni yimbe da nyangoyi ken ni ango hubure betuna ken kanda an nyangonda ken suya nyangonda ken suya النار يانك نويا قرنك سنين بسم الله يا أيها يا يمو بينو كونغا تونغني لا تتخذوا آباءكم imenu wara jihadin tokono baga na kun tokono idun konu sabuda ijagu yimme sabuda bo aya ke yanka kun kabarin yadi igatina baga na wona kata madina yi wono inda la murusu ikore mo jonginiya wanja gana ta allah isa ana diga o yebene de anno doko ko magayre o kunyana kammo ko rempine ngoronadi aw kriga nyankandi aywa kundi menu wa kebirenga andala ki aya yankandi ina ke fam mosri بسم الله يا أيها يا يمو الذين يمو بينو كونغا تونغني جغسين قما غهابا نتغي أغا واخن تغي من جنبي سانوي أنداني دا كافر أغن يسوغندي أو سلامهم كما ومن عتي يمي بي أغا بيسي إيها وكافرين دي iwari kahirinye ankon islaminu ni ke islami manko to bure imme awalimuna iridu tonya de ke ankoni anga togo do kahirinya bate tampa bani mati an wakinni aywa ikunda kenya sugandi allah ti boriya likata allah farenga amma kata kenya na kebrenga tandandu toro de ndandu toro بسم الله قل يا رسول الله وتني دغني إن كان آباؤكم أغهاب كافر نكو غندني وأبناؤكم أغارين كافر نغندني حقوقا أغواغ كافر نغندني وأزواجكم أغيغلين كافر نغندني أن يقي مانكينا
وعشيرتك aga habanga kafirinu ngandani وأموال aga naburu ngandani aga naburu benu mundu nan tampi وتجارة jagundai تخشون aga kanna كسادها kin awa ken sontoyenye nganda diga anta ko bene naburu ngo bonno ومساكن atawranu ya gandai ترضونها kunya ga waga dungandini ngana diga madina kantim maga tawran timmaga nyana kambo nambuyin korendi mponso yimmaga nkompumpai أحب kwandai aga wi awa ahabba ilaykum kwandai gan kanunta gada من الله dina allai ورسوله adi farenga وجهاد dina jihadiya في سبيله allah killendi فتربصوا ay kebrenga kankarin payde kebra onta tauna hay odda ona hay honta halle goy himbe garno serando awa liyen naga allah faren tate ho honta halle mpaba lemme mareme nkina nyake mpabanka nna burunyeni njawundi honyeni e nkan dabar ntasre aywa kwan lo na ando liye nagade angande tangande kwa munda dina alla di farenga kwa galunganda dina alla di farenga ado jihadinga alla kilendi kibra ton tauna hay ken kankare kote ngade on tauna hay sede gana tanda basundar on tauna hay amen sere ango baka mo ondi alla gana tanda on tauna hay ga ken kon hen kan bangade hatta yati amru hatta yati allah on tauna hay ma alla ga wurni بأمره tilinu nga wakati bi anaya mo be andar buken sero والله الله تعالى أنت قنن كندن الفاسقين كون دينا بكم كولا كسو قنن ني نكسو غاني الله يا مريم تو كسو كما هو كل فاسق بس اتي يا ايها الذين امنوا اكمنا كيكو كون اسلام نيمي na kuna qoton ni ke kota islam o ke antasurna bada manga diga tawo Allah faran tatiya madina kebrenga ayanka menu ko salama ko ima bagam bagana ko o gana diga o na bunya na kamo o jagunya na kamo o kanunya na kamo o sumbunya na kamo kinda wuri ne ki ayai and islami allam pinga ndari arandu nampi dunampi be go diga nanda ha srenni akhiratu ko yakende wajibi nyani alle mende wajibi nyani an saranandi wajibi nyani an naburendi wajibi nyani an tawranga nan pakata to an kandi wajibi nyani ken allam dunampi go diga nanda an wajibin ni kendo allam pinga na menyiga kebren anna allam pin kanda har kinga ne sabu ina andan ken dunampi bonondia kangol gene ke ayay okay de dunampi be ga nan wajibin amma himbe ga tan wajibin ga on takentadi parce que salama wondi hay gara himbe no jati serenna inda ganen sidi kesu suro mo seren kanne ma wajibi ni nga allan binga nari kuyu go gandari anna allan bin kanda har kuyu go nay bu kena wajibi salli watin kiye nan to hoya anara khawara illa kraw jango taunu kliya bane mari sallen sigi aw kona bizgilla kente ke hori kulun tamya ma atiro gobe an jarabi sade an jarabi de ma ho jongo ma kito ho ma ko gille kala saya nanki an jarabi de Allah hay garamu re baga anna examen yesa quran nam pasere bijigilla kan tere sallen siginde na kad qamat salat anna lo misrin
وإن الله مغانم كثيرة أنا سرموتو كمونا غتنات كيني سلي واتن كي أنجي مسلي نامباني غندي تندي كوتاسو ديزر كم بعدين كأنا كنيه هتيمو وسنة يوكمنا مهري أم بيجرابينا كاسيجي أون سالي أونغري أي أو أنا سيزا يهتيغنا مرباني أنا كامني إندا هو هنا كاري أن جرابي كلا ورا أكان سالي أنجي مسالي ديدري كوتاسو لينجامو تني واتين جلني باي أرجع ولا نيو كلاني واتين جلني أن جرابي kendi me adi me aw karangane na kenno kunne sahina nan tlake hina na kenno kusilli hina nin kiten saga ni hina nganda aw honde nyirige wati be na giri nan salli allah mpin woni ga nari tan ado ho ga na meyi aw ken dabar har ginde ken ponday bonna kina misalinga aw honsudi angabada allah binga nari bane hoygo worno sigi allah binga ri bane hoygo worno sigi ma allah binga ken sabura de allah binda bari بسم الله لقد نصركم الله أبات الله تعالى رانكم ديما في مواطن نقو قبدي قجمني كثيرة إيقبني دي بدر هاي قريضة هاي نظير هاي نقاوني بسم الله ويوم هنين قسم هنيني كوتان غي إذ هنيني ورلقن يواني أو مكة دو طائفة نغا أكو تاني قنقو داي إسلام نندو حوازينا كونغا جا كوتانو أني هجران سينا سيقندي من قصن دي حوازينا قبل أن تغنيني يا غريب يقول الله فارن سقندي حليمة السعدية كم قبلانيني الله فارنغا بو مكة كبرنغا مكة وسه سون قصوندي من قصو كبرنغا اتلمو دو كم باني كي غاني قانه من قصوندي andi ke kota qasim me kenga de is ati bire nyani ki kota en أعجبتكم ke kota nga aga gabo yenda aga lalungo de aga immeti lenki koni ay nanti logo en sabuda gabo en nanti logo en sabuda okatiya ay kenta konora lenki ke kota nga islamino e jamanga benni ma Allah faruno himbe gari makka kanema aywa kungono aywa makka yimme awa e gajalle mu be nunga wono iga islama wonan kaw sahaba nunga ngana kahiya wala jamanga bode jamanga bo be ken ko da qasimme de ako da islam nunga bo awri waya nyugodi wugunu tamido hillo kurinyo ke ko da kahirun ni wujun nagatiya islam nungu dubbe ne tasko بسم الله ولم تغن شيئا أتي أغا جمم هو نها بكاغا مغني وضاقت الأرض أونين يمليغي أنكم جمع بكيا كباونين يروباينا ثم أتي كم بالي وليتم أغا هلاكوي مدبرين. قرانو كنا أغا يتاغا هل أغا قصي عظيم
e angundo jaman kita angun nyanga boka kena tahananga islamin nanga boka hirnu ni double tabane ni double tahillo kahirnu me sikwana anku ma ga yimeti lengi ko ni ha ngaga katimi alla ganda hon la mi mo be la mo ngam bani ngi ko ngen dare ni de nga ngen li ga di parce que wurunde urana wurunde angana wuru mo mbay munyege lirin dingena di haramba ne gandai an wurunde antini kundo parce que an wana hoyu abwandu gane siren ko ni ga wuru bane munyege lirin dingandi haramba ne gandai anga wala ana ira kundo ko ga hoyu bakanga ne ani c'est chaud anya kemmo di iga katime isura hasu trendenga ma sir dantan abu sufyan ibn hars ibn abdul muttalib abu sufyan ando allah fare iso au kismi kira ni aslama ko makka wasi abbas allah fare mpa tu allah fare mpa wahabi kebirenga ku koni kuma bu Allah farin tate abadan Allah fare ngaw daba be kama al krebu ngo abu sufyan ma azib daru abu sufyan bi anga watu de badri kota abu sufyan lahazab uhud ango abu sufyan be tu de makka ga wase na qurayshun be togon yitnir kresu yagarun nire mundi kinanuda abwa ganda o ko to halle koy himbe agara bute be buguni magara bute ke haga kabwa ganda an kunya honi ke agara so hoy ja agani ka karan alla ga tagara karanto ja to nya besu yikina bundi ni besu re men bundi makka ko ta wari an ngana sigina yuwo mundu anta yuwo walli himbe garo hagi sorno asu yugo qase asu watunde ho garo hoy anta to kono amma anta duguna nan to kono anya kan duguna nan to kono buru islam ko batte gillike ko tay ga buru allah faare batte ma ko ngena himbe besu ya gara sugaro hoy yugo sugaro hoy besu buda batte o gara bote be rondi mo gara suto ja ko anto garja awu subhana allah faare alkirebu ashib jaman besu wuru kusro hilli ima bugi batendi kem balle jaman kitro honne ma jamarinte tammu kedo hillondi ago nyana kame ado tanji kedo soro sikiya kinni muhajirun tandume ado tumu o kinya lansar kini jamarinte hana لغة الأرقام جاتون يقولون الله داولا لين تاعون نسيتكون يوم كلام كيما جاتون دي كم سيكو تغنو وسيكو نيجا داولا لين تي كامي أدو تانجيكي أرو سيكو مهاجر نوندي بو كامي أدو تانجيكي أرو سيكو كين غادي جاتو داولا لين تي هما جونغاي هنا ماغاسو tandume de tumu ansar nu tandume de tumu kan jati wala nginte homa jonga hina maga diga kani mo keni fanni tanay lokatul arqam jatuni won wono jaton woni gana yana ngem kunyi kimpi o kani kitana
الصحابة نو وينو تامي اللي مكة مي وينو هلي كورنيوا هيك كو الله فارنا سيسا قصباني كن نغني نغني دورو وكني رواية بيجو كوني كم بالله أنا مواهب هاي كم وتين إسلام نمبون كم قطعنا تامبلو وينويا مي كني سهتاني بسم الله ثم أتيك أمري هالله أنزل الله تعالى ينقني إما هوينا إفارين كما على المؤمنين كما إساعي كتعالى فارين قرين ويم بالله كنيم بالله الله ينقني كورينويا أنكم ما كونغري ملكانو الله ينقن قتني يمونا كفروا كونغا كافروا تكارندين أدو منا براغوا أتيك مو كان كاهرين توارونga كم بالله الله ورتوب اللغا يم كم بالله على من يم كما اگر توبون كانوا كندا هوريغان توكودي او هون لغاري توبيني كبيرنا كون توبي الله تعالى اني غفر انني رحيم اهنا نين يا بنا كبي الله غنا سي هودا بدري او اسلام نلو ان كوني في العدة والعدد ما نندي يغرن الذي كنسو إريديما أو الأحزاب كوني قطع يوبيغا الإسلام من كتا كنسو إريديما أيوة أحدي نندو كنت نانو جرابو بنو غري كتا كنسو إريديما قال لنجي جرابوني منيا غبوين جرابوني نكتا إكاوا يدوي donc ari jarabi yere tiken kahane jaman suga wurna to kusro sikiya abbas la dungi mundo alla fare maga parce que kenni sire kannente ni maniya akannen la li awra no kulate aganda bode akanne mukki kilonu segi na abbas radhiyallahu anhu ad alla faranga na dungi maga nin kanne wala islamin Allah faranti dunga da ari kanne wala islamin ngura kanne mugo isage asihida digamun kida asage kini yumara wuti qorenge na anga tini o jamanga bo an jamama hosro anga tini alla fare no kuya magasino tammi makan ko nda kata angulo yin ko ni kare lenga kun so haga urna to makan ko nyama de abbas abu sufyan kilo ko ni kare alla ganda ho wonya awagina sawni wa sawra huy go ma yankan no ne ndanga ko ne basani me ya go huy go hane la daiman alla ganda kebe la murta awa sabun dabar ne himbe la mura awa sabun dabar so ndu go sorno mo be lakko ngore gene mo be diga mu go garda ko ne mo be kebe nga kun sabun ngo walli kuri diga na angana jamarin ta hanan pai wo muhajir ni kame ado tanjiki ado sikoy lansar ni tandumi ado tumuy kebrenga ga ko malinten na Allah faren bagale ni me kenni ko suro hilya aw kapame ke mo godi Allah gara ko mo ke mo yande ati wa konneti email bi ni ka yallanga ati huneni kota ikenyo aranyama islamiya hina odo islaminunga katimi huneni kota ati hari makka tasikino dugu tamse bana kamuche ujun nagati sere ujun tamdo billo bana kamundu wuce nka ana ga mun oga katiya wonya doron o dambuni tabaten ditan basa aga na sigibane
agama kara awurnu atoma giri kemmo godi o kinya bagalle kullu gumen goy ja kinyen Allah farikeya atoga kinyeno ken kahirin wana akuma Allah gama tare akota na yigma tubina atoga kinyen jama wati kibe ida yugu warno iya Allah kullu i hatem paramparene kunga tibane awaya gumpina kasage o gada kemu go tarunga bane tikata nyoya islaminu sage mi go seto kam yani kinya gati Allah gati malikanu nyanka kahir yo kan gabi ike me da honu wori Allah farenta te imi me wari hina iga sehe bare anime o ha gumbol Allah kemballe kurelungo Allah farende sahabanunga ila mana buru liga lemunun do yagarumba ne wuyunu tumisere kani mamaddo mi ketene islama wondi ke kana himbe gan qoray nyogomem ka bane wuyunu tamido hillo aw koni mo nyogode nyogomem bane tampille wuyunu hada mare me leminen do aw aro yagare wuyunu tumbi amma tamisen koni kella nda jate ne yime adu kentana aro kungo bakano kobe hongono de imay gara keme kita hinan kanima islama gondi Allah farenga katta huneniya adangi adiga taifa ati ina kanima no ku kahuma me irana no kunga inda sage wakati kibe Allah farenga diga taifa nan sage kebirenga ara hawazina duguno nga bito tamido ho ko sabura sira kutube nuga wodde bendi tagendi inari islama kem pallesa ara kanima tagande njopa aywa mana burugu angana hay taifa do makka kwani arabun dib qorunga mo siri ara tampe bi wari makka ara tampe hilani ga taifa kan kibida ken sire bane nambugu makka ken sine ado makkan ko nan ka hume min ga taifa ngon ka hana kana ma da ken hi qore de ni qore wa mana burugu Allah farenga khiyare ngadi aro himbe gara kombo bane sugu kenni awa halima re nyarenga diga medde huye sabura Allah farenda yagare ke wara na daro na kini karungunga yawe ara wara na daro na kini karungunga aw gila daron tagunga tarhunga tamun kibeya Allah farendi ko hambu na bayna tantaga ka sere sugawno sahaba beso ke memunda kena ya ma islamiya hina de ni ko hambu ni na kine na bayta antaga ka Allah faran ko hanta ge mana kemba ka khair da arbani ara kenya da ken nani amanya islamiya hina Allah fare aju kube ga wai Allah ga rahim be ko tango innaka la ala khulqin azim bas ki ya gare valer be ga wai me ka ra gunda saga halle ko hamziya ba ko ni mo be sere bi do Allah farnda ko mo bane su kini badran sere yin me ka hirin yanta sere valer to Allah farnda damben sagai na doron takun sagai na ko nan dikkero ya gare kutun dabara nani ama islama o hina de ay parce que daron tagundo awa nege ndenge na hakaran den sur islama gondi dina ka hando ganyanga ya Allah faran su warun hakoni ti annaga amundi mana burawo ate beso wato logonda kun kampanya ni tinka ke mana burawo nya ma hallande ni
be so yaren kana halla kota a hanga ma on kota madangi kendi iwanyi me wutuno iwanyi kungutuno iwan kompem susron dinanda yaren panka ma ko madangi kendi bo mana bura onka logon ta ko madangi kendi Allah faran su wani ngotini ke mana bura ko janga anya aywa ke yagare maga hallande ni Allah faran da honsu yugo kine honsu aga diga kindiga mogori ari kati serunga itanya kamo ala lahalan koni atingeni halimari nyagarini Allah faran gara tubane ti sugunda malle menyengi awa daron ta kunyande aga me yago daron ta kunga kianya sabu ya hawazinan ko iga silama ko kembal Allah faran ko kamani du bito tamido siko imari lemun do yaarun kono kitedi na burungo kitedi nga yugo kutubi no woni mari ke ga diga ke diga mo ori na ke diga mu yaran koni kinya sabu ya jamalli na litubi iri kata Allah faran wana wari kembal ampon so kitedi kuri nyugo nkara na buren so kitedi nga i mo so ndengo nan kara na to mari nga yagarim bane daronde nanti nara ko bane sugu anya sabu isuritu daron dawon srenne kano islam o ar hinya mo sre atle mun tagu kenya na sirlun islam ko kembale kusun hesen nankara imayro igari iti Allah fare ja nyamba su besu ya anya sornda besu kebirenga ke sabu da hasa hosire mundu ni hosire no ko nyede kebira wa mundu namma anno na burun kino ya anna o ya kundore mun kino Allah fare ndira aywa ati tongani tongunyede na tongunya ko nagara banga tanan se anna tongonde aywa muhimbe ko nagara kharaga sago ngutu hinu hilli aga naburu ona kunkina gai ona gare munda ya kunya kome walma aga na gare munda ya kungutu naburu kona kun takandi nantina kun sukina gai kellan tanya na de jalla farago kemmo goni ogu koni maga ya garundo lemunundu ho hontanyo ya garundo lemunu kunyan ko to da naburenga awa Allah farenti dangani kendange halle awange koni muhammad lamini aro sere sugani abdul mutalab sogoreya ndo hogo kismi aywa oku kallen sukoni o wakinna gai tani mangana tagandi aywa annaki hamuni agra limundu yagarun mutu na burebe ganda tagandi o ganda kitanke don hogo kismi o na burun kana kinna gai osu aywa anga himbe ganda isere kutun kallenga aywa nga mundunu nganda mundu nantin suroda inda kini kenyen igama kini gaya ho ina burenga de ara kya kida ngari gotondi ati oganda salli aga worni aga sagene diga mendi komi agama danginda garo mena aywa iga salli iri ido kuna hawazina ngonye halimara daron tagungo kebiran harsa ori agaro na burun sago aro de mundo yaku Allah farani tungan kebeya karabane wutu lemundo yagaru wutu wala nabure idi Allah fare lemundo yagaru o kungutu no kari nabure ndi Allah fare qatida aga kari kendi nabure ngana takandi abul mutalabi soren su o ku karo nabure na kina gai halima daron takun sabu kebire ngamu nu jaman ka hanam ya honi kallenga Allah fare ndi dangani aywa serebe ka nyonkinga nakatakari ni ti himbe hosre annanya jamake suti Allah fare angenga ti himbe kinyano ko kallenga o dunga tan kallenga ke naburu kore ke jama ko ira su sagandiya
imam e kita hina leminan de yare wujun tamido hillo nyugo me tampille wujuno sugondo jagel lanta jatene halima sabuda asukite asukiniya dan Allah faren pinya mo kompay hinya mo siran kampanye wati him na honkri to himbe gani wajibi nga keni wajibi nga himbe gani osire nga keni osire nga iqallen angana katakar ni kenanga makarani sallallahu alaihi wa sallam ya zawni sugundi qati Allah farinda ka hu haram hono sugunde ngo hom paramundi ni dambe ngara kem paramundi na sugunda manguno sara manguno sugunda ngono dambe ngono sugunda mpabe ngono sara habe ngono sugunda mpawa tugune ngono dambe mpawa tugune ngono sugunda mpagari ngono dambe ngalle ngono asumbana so hi gore ngani oda mo on kunan dangi sugunde ayanundi aro yagun pagatin nokunga bismillah يا أيها oti sura ke tarin ndo kahirun nga gulini mobe o sura ke kinya ga konoda jazira al-islam ndi bukutu bo awaya ga konoda dia yemmu benu kunga tongonni annama illa kapanunga nyagunta honu nyani de kebirenga imagatin do misidenga kem paramuntengani kem la horomantengani magan baada amihum isinem palle hada ke yirgin sine yiran sine segundi yirgi dangi halle illa kapanam magatin to alkaba misirenga janko anaradi man sabuda nyagunta honyani ya honni ya magade iyana mukunjigandini iwo mukumminandini no kubenda bone wa dabarni awa kebringa anna gamundi honta islaminu magade anganati kunna magade ti na burunga mukunyana kammo daga yukum mesrono kammo aywa kebla ngena golle ngade allati wa in khiftum illa ganna kanu korintaunga nanti gamari jagundi honu benu gono in taqbene me fa iyalli ni gore ngai ga wakobona a hinun ta dangini gamari aganda kanu kenyi ga wajibi Allah ta'ala wa agbanna gundini ti fasawon ta kunga insha aganda lunga da goni honta wajibi na kamade insha andalunga da inna Allah ta'ala to ananyani gemuni ndananyani awatu kemunyana akanya kemodi na wutu kenga na la wara o hayirigi bedi a islam nummati anyana kammo makka kibarin yana kammo miside ge kibarin yana kammo mukun kibarin yana kammo saliran bin yana kammo amakon hina ati fasawfa wajibi Allah wurne aganya bannai naga karni baki ma andalunga da allunga da anaken da bari allunga da ara da bari aro lengina gilli islam panka go no ko angan na buren digandini anyi me wodi gana angora no ko wota gana ka hay anyi me wodi gana angon no ko wota gana o kundare o korno yere gilli na wutu ken ko ta na wara lengi aho on den da taro khundi malimi me kana ngi nyugo nyino kanko musa aron na bure be ga diga makka aho untenta adigante aga sigi no kusu aram sire nyugo sigindi no horo min tatte no ko nyugo wono ara dabari na sigindi ike bangen pijano na loyere ko islam jamane suga nyino asuni ke mo diga na to ke ko tanga mo go lenki bedi imata yana kam alla ga di qara togono anga na togono
abati anda wali ka kari ri kari to kono ma kiyede aw ke modi lalim nunti islamin debe islamin jamane kahirun paqendi mogonu sikyadi hurumin ni turan kalle makka miside anta gemme kahirin nallono mogodam besu abu hanifati kahiri benda illahidun nogondi kella worno mogo hillandi kenni hijazi nogonga anta gemme kahirin nallono maganta islamin kanan gondunga inga wandaro kati dunga inga amma dangi bito sikiya debe o debe aga worno amma dangi ti bito sikiya ari jagulli adi hinyugori ana dunga mundu andaro bito sikin gine ane kende nyaga bugundi ambuno andiga debe tane mambuga basa akoni alla farandi ga men ngodi ti dina no hilli maga to arabunun kankungen kamma arabunun kankungen nganda koni no kunne to hede angana to na gilo yempai na wutu adani no kulatenga adani woma yaman jamane ndi yaman debe ko hillandi nyani na wutu no nga katama iraqi gupununga ando on darawe na wutu juddai kenta tu halaqe nga digana katama shami somenga wangana ke no ko nde haysisa o woti no ko bida saudiya legi kengadi o wodi himbira qatar kengadi o wodi himbira bahrain kengadi o wodi himbira oman kengadi o wodi himbira yaman kempo gabe wadi o wodi himbira al ordon kempo gabe wadi o wodi no kubira iraq kempo gabe wadi o wodi no kubira siri kempo gabe wadi nga saudiya suwadi qatar suwadi bahrain suwadi oman suwadi kuwait suwadi yaman ho gabe wadi ordon ho gabe wadi siri ho gabe wadi iraq ho gabe wadi kiya togoni al jazeera ibra kenno ko alla farenti kiyada dina no hilli ma warire kahirin nari yire no ko bito sikaw kinan annan binu yaga bondi annan dangi ay mungu bani yime to imara arabu ini ken gata kawade ken suwadi bawo xam wolengi ke manke am manke wo islami sobu nagano ado islami photocopy nagano ku jamanu su hakkanyo kahirin gabe i gollen sabuda i naburen sabuda i izinu nun wono i jagundura nun wono i honsu wono ilmagi i meka sagunten ta islaminu nganda islama ko munda kewda hankamanu benu ngo yimmendi kunga wa munda en tokono kewda nga kunda kahirin sorda sunu mutu illi i hankantanga iwatu kahirin sorda sunu ko halle in tabitu hilli nyana islam suru nyon kolanga i mokentu misal ni qatar ameriki kambe go silanga wugini njaten kanyani me kensu ko hamande himbe go qatar ayam punga suya jamadi adu ga janyokeya me sorda sindagara be go ameriki maga ameriki halle wugini njaten yani duna sudi me himbe go qatar ayam punga suyi jamandi iddatan wa udadan ado ko janyo kenga ba qatar wa min al jazira donc allah soriye nyani allah faran soriye nyani ini hanga buru ko tangata ime watu kempalle inta chogna islam sunyu ngolandi antanyana islam suru ngono iwa konni iwo himbe kalli di wo ken kalli iwo himbe ra kan take wara kan take ngai wa konni har so wa ke wa konni keni hillandinga amma keda aywa islamin jamane kutunga awda kahirinda anna lono annan taguno nan dibinyai nan kanyai
nka duntinga ko aha anga worno andu kanan ko ngo sehenange menyana nkerni kya ya ga jamanen di lini ke golle ay ngorni ta ko yere lini sogo yere lini kay aywa kentanya na anta ke ago konnange menyadi kebe aw gemme annan ta gunu ko wontadi ka gem kanen go kam himbe ga islam on toro nka antar no nom misirendi de maganda loyime be ganda sharia loyime anyani mon sogen anyani plumbinga ilitse na nyai anyaw karon sakondini anyaw gerinja bana donc loyime ganda ino sharia nga dunga ken nangorno ken nga kel loyime ganda no anga islamiya o taguno nka magaro o misirendi o islamin tagi ku monu sikawon makka misirendi mogo jazira ndi mogo islamin de kutundi mogo anta sorono nanti ke jamane kahirin tadi ay ke lantanya adi mogo kya bismillah قاتلوا الذين Allah gati iwarna ga karini na ya banne bakima anya ke mo de sanaan ko yaman di bokore nyugani na buren gabe ngi ma i kusa ga tubi juddan ko di bokore nyugani judda na buren ngi ma tubi aywa tabalat i tubi e jurash i tubi aywa ko su kan wande ngi di bokoru ngi itakama islama wode ga ken sinego timini ke sutubi himmenu ganyi gati oro yigande nta digana kari onta kiyene no awa kuro yigande ngorni ido musakanu ngorni ido honsu worni ido gore ngorni woni kobe donc islam ko madde ko suwari likin kota bismillah قاتلوا الذين آية قاتلوا الذين كاي أواج جبنا na kitabi gankon ka hana gajami gam koni bida ke bara hilla kapanu koni arabun ndi nan tlakenga na arabun tagen ya ga koni na islamin tagen ya ga koni ke ta kitabi gankon ka yahudiyan ndo nasaran ba Allah farenti indiga rum indiga gajengenya kin tabuku ya ke bida a haikin ga ya ga koni adi qarayya mungaja la yu'minuna iganda tonnini ti alla banina kunga inta tonnini di kodanga kengani koda lagarenga ولا يحرمون ما inta on paramundini alla gara kem paramundi adi fare kon konji ولا inta dinandini دين الحق tungun dinanga من الذين gilli yemmunga igara kitabin kini kunga yahudu aro nasara حتى يعطوا mi الجزية gara sagallin kini ka عن يد kitte maga وهم alhali kunga illogonte gani kebiranga kiani kitabi ganko iqatina kitabi nyani magade kuti Musa kuti Isa alla ka hay gari magan kutu kaya ti matungundi ti alla yi imatungundi ti kota lagarenga tungu dinanti maga basa imatungundi annabi nyimi alla fare aw gilli idinan balagunga alla gad alla di fare ngara himbe haramun ndegen paramundini koy qonci koy gijim pare komi riba yigay basa hoga koni alla fare ngi matonda ti qama ke yiga makama ke gullenya kemmen koni ndengu yahudiyen da amen koni ndengu nasaranda iya kallen mero qotono dinan toya ne wuye ni woro nyano ko ma hinni way medi kemmanyi kunda yigande mbange ado min hom bange ado gulen le ma hom bange nga ho nden ta sere dolo minen di ma hobre ribam pinti ma hobre surtout yahudiya gijim parenti ma hobre gollinya mo bure sugo sakandi jankon juban nam pakata kenti ma hobre kebya Allah hayga dai islamin su ni wari gajaginga akuma himbe koni ago sere butte bunyi ni kena yugo
kebe khari gaja inya islamiya mina sagallen kini wal magani gaja iqati kitabe nyaade iqati allah iti isa nasara iti musa yahudiya har sawni gaja allah tina bismillah wa qalat al yahud ati yahudiyanti uzairu allah ri wonyen kebira ane ngala kanyo kidi yahudiyan su hakallan ke ago dina gumen magati lemme mo allah ma hulan nare men kula kento illa kapana yen وقالت النصارى ادي النصارى سقطي بركه هوك عيسى ابن مريم الله رني كن نصارى سقها خرلا يغا بوغي مو عيسى الله رمني والم اي من الله والم الله نسكي يغو باناني عيسى تبك الله وكيك من تو الا كفانا كبيرا انتدو موسى بده انتدو عيسى بده انتدو توراه بده انتدو انجيل بده togo siringeni na sagidu ara kenya ko togo nta harbani sorno mangara gulsenya bismillah ati kyani isu diga munga tira kunga dallin di magade yudahuna yalli ke digame iwo ke kawancana gunu yemmun digame nga kunga kafirahu ikane ihaba qasbinu ga dangi kunni kya konni linki kallun kana kya konni ko tabi qur'ana ga yanka soba ke ga yahudiyan na kya konni nasara mo kya konni bismillah allah ra yahudiyan do nasara langa koy no qussu iga wononga wal maqam goni iga wi na bakatunga ittakhadhu ahba'ahum aw gilli kahiraqun qari yahudiyan da itwanunya warhubanahum ay wan nasara nunda ibatanunya arbaban kamanunga ken kan kahiraqun na allah batel yahudiyan karamu gonni kamane aw digandi nyana hari gindi allah gara haramundi aw hom paramundi ho kama hari ni allah gara digandi anyu bunga qoromo gomo anda gemu koneri awaya hana nasaram batana ngaw kemu godi e kunyeni digandi ndana nga yani haram ndana nga yani jungu ya hana nga allah da kenkini kuma tungunta di kebira inda ngara kenyu kundambe di angana ra kelliga kebira anyi mira kamne ganga konkri ngira ngara ariya ange mari gi maga kebira iya nya hilla kapanu antange mbidi eglise sugono tago honu gono ti kursu lo gufran ya hayin sesi angana golli burenya ango kene batana nga mo ko nada bo ke junubu gureni kay ke junubu gureni kay ke junubu gureni kay bo anga wa na sunya tabane ken ni alas angana kinya ngo tago no o usne ga na on tanan girta ni munya Allah o yime bonga mun dana kero kenya ina kamo a kunta gemede mo suntai aywa madinga na taw sezin kama awa naki anna ketuka angana ketuka ntaga kama kemla awdi gana ngeda iwatu kana iwanyana ki Allah tikiya ninga tikahir numen imma ga marasa igati odo isa bate adi kitabe ngudo musa bate adi kitabe bo ikayra on bayge bange wudu hashams kebrenga intubi mina sagal lenkini magani gaja ido hilla kapanu bi agari gajanan tiliya sisa kumpinyeme ahswambana kebrenga ke sagallen bi be hayga ko anna mugu honu ya tike kere kitabiya dungonum bane ti hilla kapanu do kahri modul kutun takanta kedi khata kunda futa
ida futa besu takawkedi Allah faran gollunda kenya koyi wa ayanun kutunna kenya demana kahirin su aqilli hina kada salama ko agama dunge wakati kebe nga anari kata gemu kanukuya ngani sagallen binuma agama dunge kenga kebe nga me gajange ngono sagallen binga di sharti anani awon noku an kite nga kitana nokube adango tokkini me wane maado himbe go tokkini me ando kengo gemmedi maado himbe go tokkini me kenno himbe go tokkini me ando kengo gemmedi ken wurin an kite nga kitana ngaga nokwa an gen kite ta kitana kengati yaho ngo kenyana e anna baralini maniya ken wona khaleni hillo ayde nya islaminga ma ongaja wal mandati iwo itawranga la iwo tintono an tawranga no kube an kite nga wi kitana kebila nga basintadi di anyadin wa hum saghirun be suni qallenkini kiyani logon tagunga be suni qallenkini at kiyani logon tagunga aw famini geri nan di gore mundiye ay gore mundiye gore mpi awrenia am bugul logon tagun seda e man na ke warin kani sine bane sino hille sino sike alla garu aw salama on anda angira kalentara kagume ndire mun kalentara ko min di kamani won kalentara be su yaadi kallen wodi kana an yimiran kallen wora an wa nyini sero de bendi ken tabakana har baane nya serenga ma na hisunya me ke ko danga nak ngi sinindi ti mayi men buguna ndiga ti kallen nga to anda merdi wa nga nek biran ni kahana himinu ga wari gana onko ina debe kari no aga magano islam nu ngule nganu yen sire kankamande be ga ndai ina merdi honne ante hombuni an ko honen wanyu ngolama gumage wara anan sigan tanka ma honne nam mi so honne an yaji wa hum saghirun kem pale gure tu kuna anani anda sere de kono yimi mi akini ko tanda kini mogo awa ande kono honne ken sabuda manna ke lo ndaw waringan anna gwandi nandi anna rasulama won kem palle an wa nyini hinga yinya mo wonde wakati kebe islamin ngol nyawni ben go de bendi iyana aga darno dina besu ya na ga kitinki na ga jina besu ya na ga hakken sagan dina besu to nyangunde tan yana ni tokono me ke ko tanga ke o yana ke mo godi to hakaran denga famu nan ti gorembe anga na kitani anga ma kita anjime nanti an seruna an kallen to anda kentadi anga na sino sikinda anga na rigirigi himbe ga na ma irigi kallen yana ma on tatni on ke bu khasendi de ay o kriyan irigi kallen ken sunna koy nanti kalsimpi wa ken wore bi hayri ne kundu agore ba ni ndara nokku agari gen nokku be de anyana nan no nyime ya dabari jimbi ga ya gai jarene bi ga ya gai kille bi ga ya gai pongi nyang kose gore ki nyana nan no nyime ya dabari gore be gari kahri no sagallen saburale i medde be mu sakanyam bakadi akute ngana to anaka hu jamanan kuten kallenga akute ga ma to ga gemai anyibe agama kitari mega islamin jamanin yana gore mutunu nalli kahirin de beke musa kanun da bari islama on kidan tele munden de kya islama on sam ke da yi i me hankamano ko mani darankani wo lempon tugana wo taxen tugana ho on da barne me islama on ngandari gore be go baka ken gore wona na ga de be ndabari anda konto no ko be islamin pangani me gore mbaki du maga nalli kahirin de be ndabartai
anya ande qaniman ko ni karin de ngana kare qanima ngana kiti aw tagandi nga hoga ndano ga siru be wa ko tinta kala lemunu ngadi watunto ngadi kirsanyi mantu ngadi nasaran dina dun kono be ga wono jumtengo batiyamba ne ay warayenti do kutunnaga mo gontondo hinkinto dabare burega ndima kuba ne aga wodde bendi hoga ndano ti awajib na islami mpankan kama ana debe ke an sigita jogon suya amma hogita an lagar na hobundi wakal bo ku kitu be ga wono aga islamin ku aga islamin pankama maga aw kurunyugo maga diga na kala islama on sank indak ni no kube hankanga na laqentere na ko bil laqentere besu juguntu indeno ku ndara ga debe ndi awol la yana mobe ke wayni deben torante mo hankmanu maga inda dagan katu qasobana qasuhili miskinu nyime yo baka heri yana mbu woni kada islaminu nga wa akwa munda o heri yana laqemu